aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, oh Dios, nos Dios tremendo, bota, aleluya. Thank you, Tato, oh Dios, turcosta diabo, Señor, oh Dios. Thank you, pedilla, Señor, oh Dios. Thank you, cubo bislagata luz, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa vida y salud de mente aquí. Thank you, oh Dios, conos alanta, sano y salvo, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por el Espíritu Santo, por tu forma y presencia de nos cada en su casa. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, que tremendo botatata. Conozco un boyunan tu pinturtilla, Señor, oh Dios, junto. Den unidad y den un acuerdo de una oración, Señor, oh Dios, de un espíritu de verdad, Señor. Anche como si oh Dios, prioridad, oh Dios, de tormenta, junto, Señor. Anche per fuerza, Señor, oh Dios, como darnos y sabiduría y conocimiento, Señor, oh Dios, para nos posigue estar en la presencia de tormenta, para nos posigue vino junto, Señor, oh Dios, en grande gloria, Señor, oh Dios. Pasotata, bata merced tu honor y gloria, Señor, oh Dios. Tu costa divo, Señor, oh Dios, nada da di no, Señor, oh Dios. Taba bislagata luz y taba forme día, Señor, oh Dios. Bendicionado te mente que, Senhor, oh Deus. O Espírito Santo possa posicionar su mesmo em cada caso. Em cada caso, oh Deus, em cada situação, em cada vida, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus. Thank you, oh Deus, por cada sanação que tenho tu lugar, ave. Thank you, oh Deus, por cada milagre que tenho tu lugar, ave. Thank you, oh Deus, que dia já ave, tua vontade completa, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Bendicionado tá, Senhor, oh Deus, de mente que, Senhor, oh Deus. É 27 de agosto aqui, 2025, Senhor, oh Deus, charação, Senhor. Un día cuaba forma, un día cuaba atrás, Señor, oh Dios. Date vacíanos. Está junto, Señor, oh Dios. Está junto. Por bobini, Señor, oh Dios. Buenos, limpian tu puro. Sin mancha, sin ploy, Señor, oh Dios. Por su bota cerca. Hasta nos está preparando, oh Dios. Preparando el cuerpo, Señor, oh Dios. Por boyega, buenos, manera aboque, por nos está en el nombre de Cristo Jesús. El día que tu día bendicionado. Miro mano en tu buen día, buen día. Gloria a Dios, buen día Carlín Torres, buen día Carlín, buen día Zenaida, buen día Marisca, buen día Ruthmila Pers, buen día Marisca, buen día Zenaida Gila, buen día Carlín Torres, Ruthmila La Cruz, buen día Ana María Botame, buen día Randolph, buen día Kenneth, buen día Profeta Zoraida, aleluya, gloria a Dios. Nuestro comisario tremendo, buen día Magali, aleluya, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Anche Señor. Aleluya. Dia bendicionado mi hermano Antura, ave. Ave nos ribachara son 27 de agosto 2025. Aleluya. Tremendo. Mira con el luna bay, hermano. El luna bay bendicionado. A pesar de turcos, nos ocurre en candela, sin un plan que manos, pues, nos talanta de victoria, tormenta. Tormenta nos lança de vitória, tormenta. Glória a Deus. Tata, thank you, Senhor. Thank you, oh Deus de glória, aleluia. Oh, Tata, thank you, oh Deus, para minha vida, Senhor, oh Deus. Thank you, Tata, oh Deus, para bidi saúde, para dunami, Senhor, oh Deus. Thank you, para ser mês disponível. Para um canal, Senhor, oh Deus. Para o papo na pueblo, todo de ami, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, para me casar. Profeta Zoraida, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, por los matrimonios, thank you por el ministerio, thank you por los casos, nos nos nietos, Señor, oh Dios, thank you por la voluntad completa, que nos su vida, ave. En el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, de
gloria, bendicionamos, tata, de mente quitado, oh Dios, tata, kudore canale que, oh Dios, tata, bo palabra, liga de cada situación, en cada caso, Señor, oh Dios, tata, y posicionar su mes, Señor, oh Dios, con liberación, oh Dios, sanación, tu costo, tu lugar. Danke, tata, oh Dios, para cada oración específica, nos la sabe, oh Dios, na cada dirección, Señor, oh Dios, tata, para sabiduría, conocimiento, oh Dios, turco, te bendiabo, que te divino, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionar para intervención divina con nosotros, lo recibidamente que Señor oh Dios, con nuestro fin también, Señor oh Dios, tanki tata, tanki para compasión y misericordia, turco, Señor oh Dios, cada oración así, aunque para cada oración así, oh Dios, cada uno, oh Dios, tata, cada uno, Señor oh Dios, aleluya, aleluya, sí, Rutmila, a esta se que acaba. Rutmila, mira, Rutmila la cruz, mira con liye cos na itabay, no? En el nombre de Cristo Jesús, con liye tu cosa pasa, aleluya. Gloria a Dios, sí, mi Señor, aleluya. Tata, nos también me inquietata, con nuestro man, Rutmila la cruz delante del trono. Gloria a Dios, tata, tanki, Señor, oh Dios. Tanki, tata, oh Dios, para mirar la cruz, Señor, oh Dios, que obedecemos palabra, Señor, oh Dios, y hacer que ya adore vos, Espíritu Santo, de mente, que cobrin con ser humano, de un acuerdo, de unidad, de un espíritu, Señor, oh Dios, y libertad, Señor, oh Dios, engrandecemos nombre, na botura, honor y gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de gloria. Bendicionar, mira la cruz, está, oh Dios, mira la cruz medánita, Señor, oh Dios, que te me inte que está, oh Dios, que te porta, Señor, oh Dios, te bindemos presencia delante de trono, tata, para voluntad continua, oh Dios, delante, oh tata, para voluntad continua, oh Dios, tata, de su vida, de su casa, de su vida matrimonial, de vida de su casa, de vida de su hijo, de vida de su nieto, Señor, oh Dios, gloria a Dios, Señor, oh Dios, me inte que tata, bendicionar, mira medanita, oh Dios, tata, junto con nosotros, delante de botón, la canusturía, tata, tanque, Dios, tanque, Señor, oh Dios, para mira la cruz, su vida, Señor, oh Dios, tanque, tata, para mira su hijo, su nieto, su casa, oh Dios, Mustafa, tú que te rompes, Señor, oh Dios, tanque, oh Dios, por voluntad, diabo, de su vida, tanque, para sabiduría, conocimiento, oh Dios, tanque, para turcos, nuevo, como timpe, en el nombre de Cristo Jesús, mira me dan en la cruz, bendicionar, botar, familia, la cruz completo, oh Dios, tu día tengo dobla, tu lengua tengo confesar, con Dios tal, lo cual Dios está se de movida, bendicionar, botar, oh Dios, sabiduría, conocimiento, como te encontrar de mente aquí, tata, thank you, oh Dios, que su casco, su vida completa, te cubrir que sangre de Cristo, thank you, oh Dios, tata, mi palabra profética, como te impede a día aquí, thank you, oh Dios, para revelación, profundidad, y mi palabra de su vida, thank you, tata, oh Dios, para todo lo cual costoso de mente que te digo, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria, te grita, thank you, oh Dios, con su casco, su vida completo, Dios, da cubrir que sangre de precioso de Cristo, thank you, oh Dios, que para usted como un canal, oh Dios, papá, de envidia, pastor de casco, de Mustafa, bendicionar, mira la cruz, de mente que tata, oh palabra, oh Dios, que te llega, oh Dios, con también nunca va a ser algo, tengo sostenido. Thank you, Dios, para sanación de tu culpa en su de su cercanía. Thank you, Dios, tata, quien papi con él. Lo recibí bendición que te constante fino. Thank you por intervención de fino que te turme interculabo, Señor Dios. Bendicionar, Señor Dios, que también toma parte de culpa de tato mente con su humano de un presente, de un presencia, oh Dios. Que te su pan de cada día, Señor Dios, tata. Thank you, Dios, para el momento que de su casca, Señor Dios, vos Espíritu Santo, oh Dios, tata, en relación íntimo que te incubo, Dios, ángel te subiva, Rutmila, vos saca, papi, a Dios, para Dios, te entiende vos tem, papi, Dios, para Dios, mire voluntad, que te incusoso, ainda de pie, de bocar, de tu situación, tan quitado, oh Dios, para éxito y prosperidad, en vida, se uno, con su nieto, oh Dios, con la comisa, con la baitra, pero Dios, tata, a tu costa de momento, tan que para ángel, con la campana, rontinando en el nombre de Cristo Jesús. Ora basanta rabaraba sete, aleluya, pota bendicionado, bocas, bocasabo, vida matrimonial, boyuna, bonito,
turpa sombra abota de presença de Deus tomenta. Botam tu conosco um acordo menta caminho to sofre está espírito de Deus tanto nos está opi. De meu Senhor de um acordo nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Nós também corrupmir la persa, aleluia. Tata thank you, Dios, para rutmir la persta me de mente quitado, oh Dios de glória. Rutmir la persta me de presença, Senhor, oh Dios, para vinabo tu honor e glória. Tati halsa sumana, oh Dios, tata pa abot, oh Dios, tabote Dios Todopoderoso, tabote alfa de omega, tabote Dios ab de Abraham, Isaac y Jacob, y rutmir sa, oh Dios, tata rutmir la persa, como vira prioridade em subir, que fuente de verdade em subida. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, de mente que rutmila junto conosco, Senhor, oh Deus, nos tur gritando na botata. Tata, thank you, Deus, para vir rutmila pers. Tata, thank you, Dios, por voluntad, diabo, Dios, de su vida, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, para tu familia perso, Dios. Thank you, Dios, tu familia Macay, tu familia Yanguanga, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, para su mil Señor. Thank you, Dios, para su casa. Thank you, Dios, por voluntad, diabo, de su vida, thank you, Dios, guia de Espírito Santo de su vida, bendicionar mil persa de mente que trata junto con nosotros delante del trono, oh Tata, oh Dios, para recibir, lo cual que no conoce ni comprende. Sabiduría y conocimiento, oh Dios, y voluntad de abo completo, turcoso, oh Dios, tu honor y gloria en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria. Bendicionar mila persta de mente que tata delante de mi presencia, Señor, oh Dios, oh Tata, buang delante subiba, Señor, oh Dios, Tata, junto con ese, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, mila, papia na Dios, pasamos una relación íntima con Dios, ahora que Espíritu de Dios está caminando, papia na Dios, para Dios tendemos en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, de gloria, bendicionar mila persta de día, oh Dios, su camino está bendicionado, junto que llega está bendicionado, thank you, Dios, para sanación que toma lugar debido a tiempo, Dios, el tiempo apropiado en su vida. Thank you, Dios, para éxito y prosperidad para su hijo. Thank you, Dios, para su casta bendición. Thank you, Dios, te cubrir completo con sangre de Cristo tu día de nuevo. Bendicionar, mira, oh Dios, de mente que te palabra que mira vivo, cual gasoso de subir en el nombre de Cristo Jesús. Bota bendición a Tata, nos te bendamos con Marisca Abraham de mente aquí. Oh Dios de gloria, bendición a Marisca Abraham de mente que Tata, por palabra, oh Dios, que ser mencionado en vida y trabajo de boca social, oh Dios, que aquí de mente que Tata, de bien con nos Tata, para engrandecer el nombre, na futuro honor y gloria, por ser voluntad de abo, y camino un voluntad, un camino del nombre de Cristo Jesús, Marisca Abraham, con nos de mente que Tata, oh Tata, para engrandecer el nombre, na futuro honor y gloria, gritando, Tata, tu costa vivo, oh Dios de gloria, y nos conjuntamente de un acuerdo, Tata, gritan a Tata, thank you, Dios, thank you, Tata, va vida merisca Abraham, nuestro man estimado, bendición a esta, oh Dios, thank you para su vida, thank you para vida su yunan, oh Dios, su familia Abraham completo, su nieto, Señor, oh Dios, thank you, voluntad, diablo, de su vida, thank you, oh Dios, lo cual no como comisado, Dios, nunca te queda de mitad, thank you, oh Dios, junto con nosotros, delante de trono, Señor, oh Dios, Tata, para ministrar sabiduría, ministrar conocimiento, ministrar lo cual en que compro de que ensaña, oh Dios, para tu día, Señor, oh Dios, y recibir algo nuevo, digo, para tu día, oh Dios, se queda perseverado en tu presencia, para tu día, oh Dios, es sao, Dios, como importante, para comenzar el día, cuava, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria, tenga mente que Tata, Marisca, Abraham, también está bendicionado, soy yo, no está bendicionado, su ser creyente bendicionado, su nieto bendicionado, nada de éxito y prosperidad en turcos con la oh Dios, de gloria, thank you, Dios, por sabiduría y conocimiento, como también ministrar y profundidad y palabra, tormenta de mis marisca, thank you, Dios, tu día tengo doble, tu lengua tengo confesor, mira marisca, llega para sombra, esta carga por gloria, está bendicionada de mente, que en el nombre de Cristo Jesús, marisca, cubrir, bocasta, cubrir que sangre precioso, completo, ante sombra de Cristo Jesús, botacana de Jeff. Bo proteção também de bode e hala de mandriche caminho de Yeshua Hamashiach, mesta sinta, em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, nós também com nosso irmão, ó Deus, ó Tata, nós também com nosso irmão Ana Maria.
Bendicionata Ana Maria de Mente quitato Dios por palabra por voluntad turcos diabo casoso de den subida. Tata thank you Dios por vida de Ana Maria de Mente qui. Thank you Dios como Espíritu Santo guía Ana Maria Dios tremendo Dios y vedo un camino abo que llega camino por voluntad tengo continua camino Dios tabota papio Dios en el nombre de Cristo Jesús oh Dios de gloria. Bendicionata Ana Maria de Mente quitata por poter cuta grandi. Tata guiador y Espíritu Santo la virunto conozco su romano tour de un acuerdo Señor oh Dios por voluntad continua a costa diabo continua gritando na botata tanti pastor cosa de nos conjuntamente de un acuerdo romano la que nos gratis y Dios tanti para vida Ana Maria tanti para vida suyo tanti para vida cercari tanti para su negocio tanti para su trabajo tanti para su casa tanti oh Dios para su cliente tanti oh Dios donde que llegó Dios ta por voluntad tanta mira por gloria tanti para Espíritu Santo que te guía tanti para tu coscoso de agua de su vida ta di abo Dios di gloria bendiciona Ana Maria de mente que bendice Dios Jesús que tata oh Dios perseverando de fe que llega un camino oh Dios camina a boca peta Señor oh Dios corriendo un buen carrero oh Dios de turma inta de presencia Señor oh Dios tanque tata oh Dios ta voluntad lo continua oh Dios tata que plan de su vida ta plan ta su plan Señor oh Dios ta que comprende oh Dios bendicione tu ne sabiduría y conocimiento oh Dios te permitivo Dios ta en su vida permitivo Dios revelabome su profundidad en su vida en el nombre de Yeshua Mashiach oh Dios de gloria. Bendiciona Ana Maria de Mente que su caso y uno oh Dios cubrir también completo voglio precioso sangre con el sangre de Mesías aleluya gloria a Dios tate nos está bien con nuestro man Zenaida Gil de Mente que tata thank you oh Dios thank you tata babidi Zenaida de Mente que Señor oh Dios thank you tata oh Dios tata para su vida oh tata que la pen delante no Señor oh Dios tenga mente que guiado por Espíritu Santo oh Dios por voluntad continua algo nuevo continuar en su vida Señor oh Dios bendiciona Zenaida de Mente que camino en tu conocimiento oh Dios para nada futuro no y gloria para su matar taba que de mente que taba bislaga la luz taba de Dios tata que te perseverar en tu presencia oh Dios para llegar a Señor oh Dios para mira con pombo ta Señor oh Dios y para cuento lo cual como tiempo para tu Dios man Señor oh Dios para son promesa ante tan quitado oh Dios Zenaida en tu conocimiento delante de trono oh Dios te un acuerdo de mente que tata gritando nabo Señor oh Dios y nos tan oh tata tan quitata oh Dios para vivir Zenaida de mente aquí. Thank you, oh Dios, pasenay suyuna. Thank you, pa suyuhambo, Dios. Suyuhambo, Señor, oh Dios, que recibir su sanación. Y turco sabay pompa sa tapos de doctor, doctor. Thank you, oh Dios, pa su sobrayuna, su nieto ng Señor, oh Dios, tata. Thank you, pa su casa. Thank you, oh Dios, pa su trabajo. Thank you, oh Dios, pa todo lo cual kutaron. Thank you, pa tu ser humano, Señor, oh Dios. Bendicionado, oh Dios, ta. Zenaida, oh Dios, de mente quitado, oh Dios, junto con nosotros delante de trono. Para voluntad continua, oh Dios, tata manera aboque en su vida. Tata babuquía su vida, oh Dios, revelábome su vida en su vida. Profundidad de palabra, sabiduría y conocimiento, oh Dios. El misterio de evangelio, turtía de nuevo en su vida. Gloria a Dios, tata, voluntad, diablo, en su trabajo, que llega de nuestro tata. Kiko que papi, oh Dios, tata, nada de no respeto, sombra. Tiene algo nuevo que comenzar en su vida. De una transformación tremenda que ha comenzado en su vida. Thank you, Dios, por paz y amor y gracia que tiene en su casa. Thank you por unidad que la hay entre su yunan, eco, su yunan, con su nieto. Thank you, Dios, que está Dios Todopoderoso que revela bomes en su vida y transforma su vida, oh Dios, en que y ve camino de tao aquí. Bendicionar este corazón que tiene, Señor, oh Dios. Bendicionar esta ende, como si Señor, oh Dios, tu ende tremendo. Gloria a Dios, date 10 años, oh Dios, su casco, su yunan, todo lo tiene éxito y prosperidad en todo lo cual con así. Tata, thank you, oh Dios, tata su casco da cubrir por el precioso sangre. Thank you, oh Dios, que está proteja. O ángel ante campa, la ronte su yunan, con su nieto, ronte se naide subir, donde que llega, Señor, oh Dios, tata, es un bendición para cada turendo que llega. Soy yunan también, oh Dios, para sombra, en manos de se naide, turme inter delante de vos, Señor, oh Dios, como un canal, oh Dios, como papel a su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya, Indaraba Santo Robo Robo Sete.
Thank you, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos también con nuestro man, Isaria Yanga, Tata thank you, Dios, Isaria Yanga, de mente, quitata también, Dios, por voluntad, por trabajo, tu costa en su vida, por Espíritu Santo, que aquí de mente, aquí, de vinunto con nos, Tata, ben grande, sebo nombre, nabo, tu honor y gloria, pasó, por un Dios tremendo, por un Dios todopoderoso, por un Dios alfa y omega, y lo cual, como mi Señor, que te limitar, bendición a Isaria Yanga, de mente, quitata, cabinunto con nos en grande sebo nombre, Señor, tornado tu honor y gloria a Dios, Isaria, botá bendicionadamente, que palabra de Dios cabila bebo, y ministrar de vida y vinunto con nos, vengo a acuerdo de oración, de unidad, Señor, oh Dios, tanto tanki, tati, Isaria, Yanga, vinunto con nos, nos llama Dios, tanki, papita de Isaria, Yanga. Thank you, tanto Dios, para vida Isaria Yanga. Thank you, Dios, para familia Wanga completo. Thank you, Dios, para vida su ser querido, su casa, su trabajo, Dios, todo lo cual que te lo han de hacer. Bendición a Isaria Yanga, te deme inte que un tu conoce delante de trono. Recibiendo sabiduría y conocimiento, Dios, ganando un camino, Dios, camino a boque en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Thank you, Babo forza. Thank you, Dios, per comunión que tengo íntimo con vos. Thank you per relación que tengo íntimo con vos. Tate è stato lo Spirito Santo ta inancamente ta hanga ta subi vai ministrare in subida. Tata thank you, Dios, per tutto lo quale non potetivo, Dios, e la tua man quello con dos man, pasto messao, Dios, e gloria da bindi abo, e poter da bindi abo. Tata bendiziona su casa, bendiziona su trabalho, bendiziona su vida, bendiziona su cercarina de Jave, tata la che di Jave completo su generazione da que sangue de Cristo toma Isaria te porta, Senhor, Deus, caminho do evangelho, tá dentro de ministrar em sua família completo, que todo dia tenho dobra, tu lenga, tenho confessar, tormenta de novo, em nome de Cristo Jesus, aleluia, porta bendição, nós também com nosso amigo Miguel, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tan quitado, oh Dios, para Magali Miguel su vida. Tan quitado, oh Dios, Magali Miguel, oh Dios, guiado de vos Espíritu Santo de mente, quitado, oh Dios. Tato, Dios, tata caminando de un camino de perfección, oh Dios, gritando, dabo tu honor y gloria, oh Dios, pasó Magali Miguel Sa, oh Dios, cutaba de Dios, Jesús Santo, daba de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, daba de Dios Alfa y Omega, y lo cual como comisar, nunca un poquito en la mitad, en el nombre de Cristo Jesús, thank you, oh Dios, para lo cual como comisar de Magali Miguel Supira, thank you, oh Dios, para Magali Miguel, oh Dios, tabinabo turmainta, oh Dios, para la prioridad subida, para fuente de libertad, pues magala comprende que tierra de abo, anto tata magala comprende también, oh Dios, ore comisar mainta con nosotros, oh Dios, abo ta vais delante do que su dia pe, anto su dia lo ta bendicionar, en el nombre de Cristo Jesús, el abinabo tu honor y gloria, Dios, junto con nosotros, ten unidad y de un acuerdo de oración, Señor, oh Dios, de un espíritu gritando na botata, tanque para turcos, anto nos conjuntamente de unidad nos te llama Dios, tanque tata. Tanki tato Dios para pedir Magali Miguel. Tanki para familia Miguel completo. Tanki para Magali su yo, Magali su ser querido Dios, turo Dios, tata. Tanki oh Dios, para voluntad de pedir Magali awe. Tanki oh Dios, tabo de kia completo para Magali awe. Tanki oh Dios, para Magali, Dios, somete su mesa, oh Dios, na voluntad y na palabra. Y camino como forma pecana, riba Dios, Dios, ta bendicionar. Tanki para su trabajo, oh Dios, es un bendición de su trabajo. Tanki para cada cliente que también se cache, oh Dios, tata un cliente no que recibe un bendición. Tanki oh Dios, como forma de trabajo, que oh Dios, tata que te va gloria para gloria y prosperidad y éxito. Tanki tata, oh Dios, todo lo cual que te incluso en el video se yo también te bendicionar, prosperidad y éxito. Tanki oh Dios, para su ser querido, Dios, su sanación está tomando lugar, tenga tiempo apropiado de Dios. Magari sigue por perseverar de fe, para conocer el milagro de Dios, para conocer gloria de Dios, para conocer voluntad de Dios, en nombre de Cristo Jesús, tata, cubrir completo que sangre precioso, es sangre de Cristo Jesús, cubrimos completo, ave, cubrimos casa, cubrimos cerca de cubrimos yo, cubrimos todo con en el nombre de Cristo Jesús, Magali, un día tremendo, un día de voluntad de Dios, ganando de sombra, por tapro angolanta campana ronti, hunda cubo bay, hunda cubo llega, un bendición para tu rende, Kiko cubo papa, encorajando, motivando para sombra, a palavra de Dios se comienza a posicionar de vida y comienza a transformar, tata thank you, Dios, por transformación y salvación de vida Magali Miguel, en el nombre de Cristo Jesús, por ta bendición Magali, aleluya.
Gloria a Dios, danos também conosco ang Imelda Sofia, bendicionar Imelda Sofia, tademente kita, ta volontà, gloria, turcos con la sosudente, vidi Imelda, Dios de mente que ta bendicionar, tata thank you, Dios, pa Imelda de mente que ta sambe, ta, Dios, kutaba ta prioridad, kutaba ta fuente de verdad, kutaba ta turcos pe de mente que bendicionar Imelda Sofia, ta de mente que ta caminando con nos, romano de un acuerdo, unidad, un espíritu, Señor, oh Dios, pa Cristo nabo, llamamos tanque, pa turcos, y nabo, trono de gloria, anto nos conjuntamente de un acuerdo de oración, de unidad, de un espíritu de libertad, nos turta, grita, no Dios, tata, tanque, oh Dios, pa viri Imelda Sofia, tanque, pa viri Sofia, dan tur, tanque, pa su yunan, con su nieto, del su casa, tanque, oh Dios, pa voluntad, diabo, del su vida, ave, tanque, oh Dios, pa chiedivo Espíritu Santo, ave, tanque, oh Dios, pa comunión íntimo, que tengo abo, ave, tanque, oh Dios, tata, pa sangre, oh Dios, de Yeshua Mashiach, capinte en su dirección, que recibe sanación de tiempo apropiado, bendicionado, oh Dios, bota Imelda Sofia, me inta aquí, la palabra de Dios, cabira, vivo algún no, para suceder, cogiendo un porra comprender, pero no sea comprender, cubata canando un camino, corriendo bon carrera bendicionada, en nombre de Cristo Jesús, tanque, tata, junto con nosotros, delante del trono, tata, vamos a ministrar sabiduría y conocimiento, lo cual han que comprender, lo cual han que ensao, Dios, plaga Imelda, comprender de mente aquí, cutaba de Dios Todopoderoso, cutaba de Dios de tormenta, oh Dios, tata, con compasión, por misericordia, como gracia de nuevo te ofrezco, bota bendición a Imelda, un día tremendo, cubrir voy precioso sangre, aleluya, también con nuestro mantata Carlin Torres, aleluya, gloria a Dios, tata Carlin de mente que un tu humano antur, bendicioname, ese ministerio mi ta bendicionata, thank you Dios para Carlin Torres, tato que estaba pediendo prioridad en su vida, tato que estaba de fuente de libertad, oh Dios de gloria que estaba de turcospe, bendicionata Carlin Torres de mente que tata caminando con nos, tata ben grande se bon nombre, nabo tu honor y gloria, por se voluntad de abo, e palabras de ave, camino de abo, de día de abo, de luz de abo, gloria a Dios, de sabiduría, conocimiento, como una Carlin, oh Dios, que también un ser humano, de unidad, un espíritu y libertad y de acuerdo de una oración, Señor, oh Dios, dada de un cuerpo, gritando tanque para turcoso de nosotros, Dios de gloria, nuestro romano, junto en unidad, nos te llama Dios, tanque tata, Dios, para vida de Carlín, de mente que aleluya. Thank you, Dios, pe familia Torres completo. Thank you, pa Carling Soyunan, con su nieto, oh Dios, tata, para su caso, Dios, e voluntad, diablo, en su vida, e camino como forma pecana, e ti, e cantele, luz, turcoso, Dios, en su casa, ve. Thank you, Dios, por tu palabra, Dios, que comienza a ministrar, oh Dios, en su vida. Thank you, Dios, tato, Dios, de paz y armonía tremendo que comienza a formar en su casa. Thank you, Dios, para sanación que toma lugar. Thank you, Dios, e camina que te cana, que te careta, que te cure, oh Dios, tu careta bendicional. Un careta cuya en prueba, pero esa adelantamiento con nos. Esta tiene victoria, aleluya. Thank you, tato, Dios, ahora que junto con nos completo nos tour, junto con Carlín delante del trono de Dios, tata, ministrar en su vida. Ministrar camino en comprender, camino en sa, camino no mira, camino no atende, tato, luego Dios. Llegate na, oh Dios, para tu impacto profundo como en su vida, Señor, oh Dios. Tata, thank you, oh Dios, de momento que Espíritu Santo te invocaste ministrando de vida, tata, thank you, Señor, oh Dios. Tata, tu nuestro toque especial, tu nuestro comprendimiento radical, tata, tu nuestro, oh Dios, de plan divino en su vida. Tata, le que llegue un camino, oh Dios, que me esto por favor, camino Taba 13. Oh, gloria a Dios, tate amor y gracia y compasión y misericordia, tormenta fresco en su vida. Carlín, va a Dios ahora aquí. Va a Dios, Carlín, oh Dios, para Dios, ten de vos, ten. Va a Dios, para Dios sao, Dios, bonestidad, de dolor, no lágrima, todo. Para su etinante, ne cao, va a ministrar en mi vida. Gloria a Dios, Carlín, un día bendicional, un día poderoso en la mano de Dios, un día guiado por el Espíritu Santo, aleluya.
tankitado, oh Dios, kukalinga, comprende que importante está, para comisar turmainto, oh Dios, de sangre de Cristo, pinas, diga de eso, llega, oh Dios, de camino de tallo, oh Dios, purificar su cuerpo, purificar su casa, purificar todo lo cual puta ronte, oh Dios, que pocana tenga voluntad de abo, y cumple con tu coscuta de en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bota bendición a Carlingue, que aleluya. Gloria a Dios, sí, mi Señor. Aleluya. Yes. Aleluya, oh Dios de gloria, danke tata. Danke pa mente kitado, oh Dios de gloria, paturcos diabo, nos también con nuestro man Eugene Jansen. Aleluya. Gloria a Dios, tata, danke, oh Dios, pa de Eugene Jansen de mente aquí. Bendizionate Eugene Jansen de mente quitado, oh Dios, tata, kakispa abo, tati, tabota prioridad de un subido, oh Dios, que la bingo, Dios, panabo, turno de gloria. Tata, bendizionate Eugene Jansen de mente quitame, tata, oh Dios, cabinabo trono, Señor, oh Dios, junto con nos. Tata, oh Dios, pobinabo, turno de gloria, pasamos, tata, oh Dios, esa, oh Dios, que te porta para ministrar, torte, de medio de su casada, de su vida matrimonial. Que tu camino, Señor, oh Dios. Tanto por sabedoria e conhecimento como do de mente, Senhor, oh Deus. Tanto, oh Deus, pela palavra de boca vida viva de sua vida, Senhor, oh Deus, que ela vem junto conosco, junto com o ser humano, de um acordo, Senhor, oh Deus. Tato, Deus, e grita na boa, tanto por ter coisa, e nós todos conjuntamente romanos, tem unidade que nós chamamos Deus, tanto para vida Eugene Jansen. Tanto, Tato, Deus, para vida Eugene Jansen, sua vida matrimonial. Thank you, Dios, para su casa. Thank you, Dios, para su ser querido, su trabajo, su casa, Señor, oh Dios. Thank you para el ministerio, dice Señor, oh Dios. Thank you, Dios, todo lo cual custoso de mi Eugene, oh Dios, también de abo. Bendición a Eugene, en su trabajo, oh Dios, en palabra de boca, mira, vivo, en voluntad de abo, que continúe algo no, boca sucede. Bendición a Eugene, Señor, oh Dios, cada palabra que ser mencionada en su vida, oh Dios, se le toma acto y botan en práctico, Señor, oh Dios. Tanto en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionar Senaida, bendicionar enseñanza de mente que trata con algo no pasoso de su vida. Oh Dios, gloria a Dios, Señor, oh Dios, que bendicionar gente, oh Dios, de mente que un tu conoce delante del trono, trata para ministrar, o más que no conocendo, sabiduría y conocimiento, profundidad de la palabra, oh Dios, que puede con el propósito que pueden con el pecado, Señor, oh Dios. Trata tanque, oh Dios, per misterio, oh Dios, de abo de su vida, bendicionar, oh Dios, como de un casado, oh Dios, para ministrar todo su casado en su vida, oh Dios, trata, oh Dios, como pastor de casa, que puede comprender, oh Dios, para tu dos está unanta de un espíritu. Gloria a Dios, date voluntad de abo tremendo. Gloria a Dios, date palabra de bota people de su vida. Gloria a Dios, date camino que te cae tu camino, bendicionar para sombra su matrimonio, ta bendicionar su casa, bendicionar su casata, bendicionar tu costa, bendicionar tu cupri pau de sangue de Cristo de mente aqui. É 27 de agosto de 2025 já razão. Tempo trabalho bota bendicionar, bota tato, oh Deus, tata tanque, oh Deus, quem combina os trabalhos, oh Deus, tato, lo recebi bendição. Cada endo combina papi com oh Deus, recebi palavra de sabedoria, oh Deus, e palavra de encorajamento. Glória a Deus, tate mente, que tu mente bendicionar, com tua palavra, oh Deus, a bem ministrado em vida. Administrador de dos ministérios me bendicionar como canal aqui e chega de vídeo sem algo novo suceder. Tem o nome de Jesus, Mashiach, tata, bendicionar o Senhor, Jansen, tá, tem o dia já, tem o nome de Cristo Jesus, aleluia. Gloria a Dios, sí, Señor, oh Dios, nos está bien con nosotros, man, rendalos, aleluya. Tata, thank you, oh Dios. Thank you, Dios, para los santos de mente que trata por palabra, Dios, que hay un camino. Manden un por ahí, Dios, santo ministrar en su vida. Tata, thank you, Dios, por Espíritu Santo, que te Yalante tu mente, kuta abota suecro, Dios, tata, por Espíritu Santo, kuta lante tu mente, y trece un tu conoce, un tu costumbre, no me acuerdo, camino, Dios, es una parte de culpa, camino, Dios, tate, gloria, camino, Dios, para ministrar todo el canal en su vida, tata santo, tanto, Dios, para andar los centros de mente, que tata, un tu conoce, tata, Dios, gritando, nabo, tu honor y gloria, perseverando en fe, Señor, oh Dios, tato, un tu conoce, amado,
tanque paturcos. Anto romano nos tur de un acuerdo, tenga voluntad espiritual, tata del nombre de Cristo Jesús, nos tur de unidad, tata tanque, oh Dios, tanque tato Dios pabidi, rentolo senchi, esta nista prudencia. Thank you, oh Dios, para andar sa iyo ng, oh Dios, at subida. Thank you, pabido ser querido. Thank you, para familia Senchi, familia Estanista, familia Prudencia. Thank you, Dios, de palabra de vocabula, pipo de su vida, que la comprende que te porta. Que te porta, oh Dios, papo papia torte, dentro su familia. Tato, oh Dios, ora nang mire con Randolfa, cambio, transformación de abo de su vida. Es salvación que le recibió, oh Dios, tata, que tu familia Senchi, que está nisso, con prudencia, tu dia tengo dobla, tu lengua tengo confesar, es trabajo tremendo que basta en su vida. Gloria a Dios, tate dia ya verán darle flotine bendicionada en su trabajo. Tata tanto, oh Dios, con tu conos delante de trono. Trono, Dios, camina, va a formar un camino. Va a formar un camino de envidia en darle for Dios que luz ascende. Quella mire camino de su propósito, oh Dios, que te curan curende, pon caredo con su romana de un acuerdo. Va llega camino porque tanto, oh Dios, para cada momento, oh Dios, es talanta de victoria. Tanto, oh Dios, para turcosco por pasajero, cuanta hierro of the mar gaitata, pero de mente saque talanta de victoria. Es saque tonto custo romano, oh Dios, completo de un curva. Es sa, oh Dios, de curva bendicional, de curva de Cristo a forma, de curva, oh Dios, con nostura vini, con nostura para firma de un espíritu de verdad. En el nombre de Cristo Jesús, landalo, oh Dios, tanto, oh Dios, para cada step que te da, para llegar más cerca de vos. Cada step que te da, oh Dios, te arriba piedra para su iglesia, con su cuerpo, con su vida, da forma arriba piedra, tata, oh Dios, que ore la mamá, sin nada con demás. Bendicionada, oh Dios, de palabra, oh Dios, que su guía. Bendicionado, oh Dios, cada un día que grita, no va a contestar, cada un día que pati, no va a hablar, pasoma, esta perseverar de mi presencia, esta perseverar, oh Dios, tata, de mi fe, tata, pasoma, saque pan de cada día de tormenta, tata, mi presencia, oh Dios, que su guía, oh Dios, tata, que tiene prosperidad y éxito, donde que llega tu bendición para tu rende, tanque, tata, oh Dios, me palabra, capirá pepo de su vida, el momento que, oh Dios, delante de trono de salvación, trono de gloria, trono, oh Dios, de sanación, trono completo, trono de gracia, oh tata, tanque, oh Dios, por misericordioso de su vida, Señor, oh Dios, todo lo cual casos de paz acaba, pero, oh Dios, tú te vas forward, te vas delante, el camino que te cane, el camino que te cura, oh Dios, un careta grande, oh Dios, pero tata, el propósito te acaba, la mira luz a resplandecer en su vida. Renta los senchos, voy una te bendicionaba, familia te bendicionaba, por un porta fuerte, por un porta que abre palabra por 30 y ministrar en cada un su vida, en cada un con comprender antiguo de palabra de Dios, ser ministrado en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, renta los senchos, por tengo un día tremendo, por tengo un día bendicionado, por tengo un día glorioso, tiene tu reino Dios, para hombre ataquen ante él, pero ataquen este tipo, para tener victoria, para el nombre de Cristo Jesús. Thank you, Señor, oh Dios, por nuestro marandalo. Oh Dios, declaras también con nuestro man Kenneth Mackay, aleluya. Tata Santo, thank you, oh Dios, por vivir Kenneth de mente aquí, Señor, oh Dios. Bendiciona Kenneth, oh Dios, de mente, quítate palabra de oh Dios, caguille. Cascata, cabira pipo de su vida. Oh Espíritu Santo, caguilla Kenneth Mackay de mente, quítate, oh Dios, que Kenneth sabe que te inculanta tu mente, llamamos tanque pedía, llamamos tanque peluz, llamamos tanque paturcos cutativo, Señor, oh Dios, vamos a su delante, pero un día bendicionado, pero un día tremendo, pero un día glorioso, pasó a esta prioridad en nosotros, kutaboyu, kutaisunan, oh Dios, tato, kutaboyu, manera buka di wang unjas dos tabisa tura sunang kagara dengan number paduna nang derecho patayo abel nostura kagara de number nostur tiene derecho pataboyu tata tanko Dios makanat makay de mente que comprender turco y abing untuk kusuruma de mo presencia oh Dios kuta supandi cada día de mo presencia oh Dios camina sa kuta glorioso de mo presencia sa oh Dios kuta llena tiene ku sabiduría conocer de mo presencia camina kusuruma anta de nombre de Cristo oh Dios de gloria kanat makay untuk kusuruman ang tur delante botón en momento que gritando na botanque paturcos anto nos ten unidad un acuerdo la que nosotros gritan a Dios tata tanto Dios para nuestro mancanat macay
Tangkita, oh Diyos, mavoluntad en su vida de mente, que tanki pa su yunang, su nieto ng Señor, oh Dios. Tanki pa familia Perse, familia Yange, familia Makaituro, oh Dios, kutaronte jetata. Tanki, oh Dios, se caminda kuting ni kuputing pepakanawe. Tanki, oh Dios, tur camina que llega babay su dilante cabo, su tabato su guía, en lo cumisa dia cuba na abuturo no gloria. Tanki pa sabiduría y conocimiento cuba tunele, Señor, oh Dios. Tanki, oh Dios, tata pa forza, oh Dios, tata pa turmenta. Esse que vem com o ser humano, oh Deus, per receber glória, também per receber sabedoria e conhecimento, oh Deus, de glória. Tanque tato, oh Deus, caminho de yego, tu caminho que yego, tu bendição para cada Tanque para seu trabalho, tanque para sua casa, oh Deus, tanque para prosperidade e êxito de se unem com seu neto, não turco taronte, je, ora na mira transformação, ora na mira que Deus se demo vira quer todo dia tenho dobla, tu lenga tenho confessar para sombra, lo qual que Deus se demo vira invisível, irreversible, impossível, impossível. Tanto santo, tanque, oh Deus, com pendicioneta, oh Deus, como lo vai de uma sabedoria, Deus, com a tenho ter mais tudo. Tata para o evangelho mais completo, Senhor, oh Deus, tata, para a sabedoria, para grita na botata, para abrir pei, ore bate, para abrir pei, ore grita, para contestar, para sombra, tata, está parar para como sacerdote, está parar como atalaya, tata, oh Deus, e cada plano de inimigo, cada coscontadivo, o que pingrimos subir, oh Deus, tata, no momento que, oh Deus, deve ser condenado e vai ter a seco em nome de Yeshua, mas aleluia. Gloria a Dios, que un día tremendo, un día que voluntad de Dios está cumpliendo, pido Dios, tanto bota bendición a que cuprivo de sangre, voy una altura, eso es prosperidad, pasó botó un porta tremendo, perseverante turmento, un perde ni un mente que aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, tata, thank you, Dios, nuestro man Iris. Bom dia, Iris. Oh, Iris, Deus bendicionado de mente que Iris. Glória a Deus, Iris, nosso estima, Iris, Rotterdam Norte. Aleluia. Tato Santo, thank you, oh Deus. Thank you, Tato, Deus, por nosso irmão Iris, oh Deus, de mente que Senhor, oh Deus. Thank you, Tato, Deus, com Iris também, oh Deus, ser guiador e o Espírito Santo. Vindo junto com tu ser humano, oh Deus, demos presença, Senhor, oh Deus, Tata. Ponendo tu curso, manda. Haciendo abo prioridad, haciendo, oh Dios, haciendo tu copa, abo tu costa en su vida. Bendicionar Iris de mente quitado, oh Dios, la voluntad que continúa en su vida. Bendicionar Iris, oh Dios, que la para firme, oh Dios, pues sombra, hace abo prioridad, abo de todo y turco, y Iris, oh Dios, que tengo binado tu honor y gloria, ante respeto que tiempo, oh Dios, te de un acuerdo, pues es de un acuerdo, una unidad, un cuerpo que te culpa de Cristo, es un que te pise, te busca, me siento sin mancha, sin ployo, oh Dios, Iris, junto con nosotros también, que comprender turcos, y eso su la riqueza nabo, Dios de gloria, tan quitado Dios, para ver Iris de mente que, oh Dios, la que nos estudiamos Dios, tan quitado, tan de unidad, para ver Iris. Tan quitado para Iris su yo, su nieto, su bisnieto, tan que para tu familia hermano Lano, tu familia hermana Ruba. Thank you, oh Dios, por voluntad tremendo de su vida, Señor, oh Dios. Thank you, para que el Espíritu Santo de día llave, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, te acerca por la vino, oh Dios, para recibir voluntad, recibir cosas nuevas. Bendicionar Iris, ormanta de mente quitado, oh Dios, cabini, junto con nosotros delante de trono de salvación, trono de misericordia, compasión, tu costa nuevo en trono, Señor, oh Dios, por sobre trono, para Yeshua Mashiach completo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionado, tata, oh Dios de mente que Iris junto con nosotros, hamburgueseto, oh Dios, tata, manera bina, que llega na rio de agua, Señor, con sed, assim na Iris, sabem, com sétima palavra, sed o hambo de mais conhecimento, tata, oh Dios, para favor completo de sua vida, glória a Deus, tata, ministrar em pira de Iris, Senhor, oh Deus, de mente que ministrar, oh Deus, por verdade, sabedoria e conhecimento, no momento que Iris você saca capitão de exército, delante da porta turtia, passou uma oração de turdia, manter o caso puro, purificar, ou purificar, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, ministrar em vida e instrumento, ministrar, oh Deus, a palavra de boiega, caminho mandando boiega, para a vontade
continúa de mi iris, oh Dios, turcos sigue, manera abavisa, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, para un todo Dios, como voy yo, Señor, oh Dios, como romana, de un cuerpo, Señor, oh Dios, nos todo, oh Dios, juntos, Señor, ministrando, oh Dios, tatan a otro, tanto, oh Dios, para cada palabra que nos cada un te manda a otro, cada un, Señor, oh Dios, lo Bible te avisa, bendicionarnos, oh Dios, or nos das oración, para nos proimoran, bendicionarnos, la Biblia de boca de Job también, bendicionar, botar, ora para su oración, para bromano, como ser querinan, Dios lo bendicionabo, Dios, que está por persona, y todo lo cual, como te digo, en el nombre de Cristo Jesús, eres algo de un día tremendo, un día cubrivo de sangre de Cristo, un día sangre de Cristo cubrivo tu dolor, tu costa en tu pai, para bater un beso, tu tremendo, ave, del nombre de Cristo Jesús. Iris botar bendicionar de mente aqui. A palavra de Deus está tuxa de mente aqui. Fresco com todo. É pão de cada dia, tem palavra de Deus. É pão de cada dia, tem presença de Deus. Para você, ora, para ter presença de Deus. Kutubo romana, botia meste vai bom. Botia meste te bendicionar. Basta se bo mesque. Basta se bo mes permite Deus posicionar de casa de vida. Iris botar dia tremendo. Glorioso, aleluia. Glória a Deus. Sí, Señor. Aleluia. Danke, Tata. Danke, Tata, que tremendo botadamente aqui. Danke, Tata, oh Deus, que estava vontade niente. Danke, oh Deus, esse canal que estava formado, oh Deus, para nós podermos um acordo e grita na bota. Porque no momento que Tata, nós também conjuntamente de um acordo, oh Deus, Tata. Danke para nosso irmão, oh Deus, Nehaira de Castro. Bendicionar, oh Deus, de mente que Nehaira de Castro, que ser guiado do Espírito Santo, Tata. Passou oh Deus, que estava da prioridade subida. Oh, Tata, ela compreende que dia completo da Dibo. Ela compreende, Senhor, oh Deus, de sabedoria e conhecimento como do Nessa, Senhor, oh Deus. Prioridade subida, tá, oh Deus, de lanta, oh Deus, começar de uma presença. Cuta su pan de cada dia. Thank you, oh Deus, pe pan de cada dia de aire, Tata, de uma presença. Prometo, Senhor, oh Deus, Tata, para ter dia bendicionar. Para su casa bendicionar. Para su yonte bendicionar. Para su vida matrimonial bendicionar. Para su casata bendicionar. Para tu coisa trabalho, tu coisa continua bom para sombra. Turcos abindi abo. Gloria a Dios, Tata, tanki, Tata, oh Dios, banere de casta de mente aqui. Tata, quando compadone sabedoria e conhecimento, que somete sumesso, Dios, te vindemo presença. Oh Dios, que su manna na laira, Senhor, oh Dios, Tata, exclamando na Tata, oh Dios, por voluntad, ave. Tata, caminda como forma, Senhor, oh Dios, tu nema sabedoria e conhecimento para carne de você. Pois tu um carreta com vitória, um carreta de um candela, pero flamna no pouquinho, pois uma turma inta. Essa, oh Dios, que te demo presença. Essa, oh Deus, que de um acordo conosco. Essa, oh Deus, da boa vontade de continuar. Essa, oh Deus, do qual como começar. Nunca poderão limitar, oh Deus, de glória, na área de casta, binabo, trono de glória. Junto con nosotros, Señor, oh Dios, de mente aquí, gritando na boca tanque para turcos. Anto romano, nos tur de un acuerdo. Nos tur de un acuerdo de mente aqui, de unidade. Saka nos tur grita na Dios, Tata, danke, Tata, oh Dios, para vida nos romano na área de casta. Danke, Tata, oh Dios, para Richard. Puta casada na área. Danke, oh Dios, para a vida matrimonial. Danke, oh Dios, para o Espírito Santo entre na dos com nanta uno. Danke, Tata, oh Dios, para a yuna na nieto na danke para mama de na área. Bopi bide saúde. Thank you, Dios, por vossa misericórdia, por compaixão e por paz. Turcos tremendo, novo de mente que tem sua casa. Thank you, Dios, que nem era compreender que o ministério te começa a ter um bocado para mim. Thank you, Dios, por sabedoria e conhecimento, Dios, que ser ministrado todo dia de novo. Tem pedido na área compreender, Senhor, oh Deus, todo dia vou ter algo novo, mas todo dia vou ter começar dia de novo, todo dia tu costa novo, sabedoria, revelação, tu costa novo, tormenta, tá boa palavra também tem bem fresh, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória,
Thank kita, oh Dios, pabuki Espiritu Santo dengan dia Yahweh. Panihayro, oh Dios, tum forpel pa hopi. Thank you, oh Dios, tata que la ministra acaba de su casa, que la reza maturena en su casa, kutur, oh Dios, a recibir en paz, oh Dios, recibir en paz, recibir en bondad de Dios, oh Dios, hacer favorecer de movista, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, kutur costa espiritual, guía espiritual completo, en su casa completo. Thank you, Dios, como tu me aires, Senhor, oh Deus, povo papador de Jé. Tem vídeo seu não com seu neto, não, oh Deus, tem seu caso completo. Thank you, oh Deus, cada coisa que papi, oh Deus, tem palavra mencionada divino. Tem em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, me integridade, me bendicionar. Aumento, oh Deus, com a boa palavra de prioridade. Aumento, oh Deus, com a boa de Deus glorioso. Aumento, oh Dios, con tu poder, con tu gloria, con tu turcos. En el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria. Bendicionane aire de casteta de mente que palabra mira pipo. Algo nuevo sucede. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tata, thank you, Dios, como anganam. Con la campana ronte John de Rechi, vai estribou, tata. Nada mo passer, por cada plancha inimigo. Turcos con nota de boco que vem Deus direção. Tu irás ser condenado en el nombre de Cristo Jesús. Thank you, Dios, por tu fuerte bel en su trabalho, en su casa, onde que llegó Dios, es un bendición para tu rendo que te ronde. Cada cosa que pape, Señor, oh Dios, para un palabra de encorajamiento, una palabra de motivación. En el nombre de Cristo Jesús, tanque para su mano, oh Dios, su mano te bendicionar. Tanque para su pista te bendicionar. Tanque, oh Dios, para ser completo, para transformar. Está glorioso, aleluya. Gloria a Dios, tata su mano, oh Dios, está bendicionado, bebida de salud. Tanque, oh Dios, tata familia de Castro completo. Está bendicionado en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Oh Espíritu Santo, que te guíe tu día. Oh Espíritu Santo, oh Dios, que te prioridad su vida. Oh Espíritu Santo, oh Dios, que te viva de que te ve camino, oh Dios, para sombra. Date esa, oh Dios, como manta arriba, esa, oh Dios, date que te cae arriba piedra. Esa, oh Dios, e iglesia que te ha subido, que te su curva, te formar arriba piedra. En el nombre de Cristo Jesús, que la comprende, oh Dios, pueda ministrar en el tiempo apropiado, porque te somete su meso, Dios. Tempo presença, turma ainda. Tu Dios, Deus que está junto conosco. Tu Dios, Deus, essa, oh Deus, tata, de um acordo, unidade de oração, tata, tá bendicionado. Tenho, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendicionado, tá, oh Deus, na área mente aqui. Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Bocasta bendicionado, cobrir, boja, precioso sangue. Wayunan turting éxito y prosperidad. Bocasa también. Unidad espiritual. Jehová Shalom te tembocas. Arca de Dios te tembocas neaira. Coste Dios, otra cosa de pasomba. Bo presencia. Bo pan de cada día de presencia de Dios. Antes se oh Dios, tú lo cual que te ronda de abo. Ten cutado en favor de Dios. Aleluya. Bendicionado a nuestro máximo. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, oh Dios. Me escostan, bebo tabisa, Señor, oh Dios. Tenga buque, oh Dios. Tenga buque de Daniel, capítulo 4, capítulo 9, versículo 4. Como te único Dios grande y poderoso. Que te guarda su alianza y su misericordia. Natureza nang que te estima y natureza nang que te guarda bu mandamento nang y bu estatuto nang. Thank you, oh Dios, para nos tur. Que te guarda bu mandamento que bu estatuto nang, oh Dios, tata. Y para nos recibir alianza y tengo alianza con oh Dios, una alianza tremenda, una alianza, una comunión íntima con vos. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tata. La gracia y misericordia prevalecer y nos vida. Y vida nos una, nos cercarían turma ainda, tur dia, Senhor, oh Deus. Tata, nos está declarado em mente aqui, com nossa impaciência, e está livre para nossa oração na tur, por subir em reino supernatural. E não lo queda mais na terra para sombra, está para escrever, com oração é justo não, lo ser contestando, não está justo, tanto limpo, tanto puro, tanto de acordo, tem unidade, espírito, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Bendicionado, tata, de mente aqui, é a palavra de Deus que está ser mencionada, é a palavra de Deus que está poderoso, oh Deus de glória. Tata, oh Deus, dos turmente, oh Deus, nós está junto, tem acordo, tem espírito libertado, oh Deus, junto com Yeshua Mashiach, e todo o poder de Deus, que está viva de nós. Nos está declarar que é som de Deus quebra todo jugo,
kulo habri tur porta e asigna su angle na tem nível ng novo e dimensão ng novo que nós trabalha tato Deus com nada postroba nos pasoma su angle lang ta asigna tato Deus tur porta que la sera tato Deus tanque pa tur porta ku basera tanque Deus é sonang ku bahabri manebo tibis em book revelação tur porta ku bahabri nunca mais tampo sera oh Deus te gloria bendicionanos turta para firme para de un acuerdo para de un show para oh Dios tato oh Dios taba forma tabo curpa unta curpa de nuhende tabo Dios tata pisa pawak pa nos tating mancha simployan taba siya nos persevera taba laka nos taba bimbi pa de nos kuno sa gusta de tada de un acuerdo kuno sa gusta de tada de unidad en nombre de Cristo Jesús oh Dios de gloria havetate candelas que tras e candela que tras ta dembocas e candela que tras oh Dios ta dembocas papia puta palo riba je paga pesende pasombe palabra de Dios está fuerte e palabra de Dios está pisa oh tata oh Dios nada con nota debo no può prevalecer de nos vida passou ma turcos tur plan de inimigo oh Dios lo vai terra seco lo ser condena passou babisa anche nostra de candele e flamlon kimanos passou nostra limpando puro nostra tempo voluntad oh Dios de gloria sigue oh Dios bo ministrar sigue bo nos sabedoria sigue bo nos força tata para nos pinturma inta engrandecer o nome na futuro onore gloria passou bota merecer tingriba botata anche nostra den falei morto bota con nos Danke, Señor, oh Dios, para librarnos de muerto espiritual, para sombra, por mes di, oh Dios, de gloria, oh Rabo Pai, botaman de consolador, viva de nos, en tiempo viva de tu rende, esta viva de nos, pasamos nos someter, temos un acuerdo, nos recibir Espíritu Santo, y Espíritu Santo de nos, con nos procure de candela, oh Dios de gloria, nos está alabado, alabado, glorificado, pero la que canale que un fuego, la que canale que, oh Dios, que llega, onde que papia, Senhor, oh Deus, tata, algaçoso de, tu cego tem com mira, tu surdo tem com tende, tu lam tem com cana, oh Deus, de glória, passou, mas Jesus a chega, respeitar a palavra de Yeshua, respeitar o caminho da papia, compreender a palavra, papia na Deus, papia na Deus, agora que você tem relação íntimo, e candela que está sentado em bocas. Papia na Deus, para Deus tem de vos tem. É oportunidade que bom tem ter dia. É oportunidade que nós todos temos bom número mencionar. Bom número, nós todos mencionar de nos cartas, de nos oração. Bota de união, bota de acordo. Grita na Deus, amor. Grita na Deus, para Deus tem de vos tem. Papia na Deus, para Deus tem de boa necessidade. Lo qual que bom papia na nuende, lo qual que bate na vos só. Papo a Deus, gritando a Deus para Deus compreender o problema, a necessidade, é o qual que vai ter escondido, é o qual como bicho nem na missa bom papel, passou mas nem na missa bom papel, passou mas não gosta direito, mas aqui Deus está formando canal aqui para ter uma relação íntima, você mas está trampando dentro do carro, ofta na outra boca, boca de moreia. Papa na Dios la kanang kere, kuta boso ta papia, pero bostisa ko bata papa ni tata ni batur tata, bostisa ko bata papa ni Dios ko a transformado, e Dios ka tres salvación de movida, tembo casta boso, grita oh Dios tate sangre, grita sangre para recibir esa nación, grita turcos na Dios, pa sombra momento que un ta ama forme, un ta profeta sorai da forme, é momento que a forme, é momento que ta Dios a forme, é momento que Deus se formou para a sombra, é palavra de Deus. Deus se formou para ter oportunidade de papia e grita e llora. Para uma lágrima e que mira boa lágrima, petene na riba dore perseverança de fé, e está ministrando para a sombra, chega o momento apropriado para ministrar na vida. No lágrima momento que vai, meu irmão. Botinha privilégio, botinha o tempo conosco, de turma ainda, aí chega o momento para começar, para somos não querer pastor, o profeta, tá que da reza, não, aí chega o momento para somos Michel Tabri. Com que compreender bíblico, tem unidade, bota, tem vitória.
Nada, não posso trabalhar para uma bota peso, bota de focus conosco agora aqui, anto esse bíblico, tá? Grita na Deus, vou por assim implicar, agora até nem pelo menos começar, vou por assim em coisa, pero agora aqui bota tem vitória, agora que bota junto conosco tem vitória. Lanta bo grita na Deus, Deus tem de vos tem, para sombra é que tem tempo, Deus saturbo cos, pero é que tem de bom mesmo a pie, é que mira bo lágrima, é que mira bo boca mofe, é que mira bo rudia, é que mira bo mana na laira, é que mira bo cana den cas, vai bim bisa tata, a ver se tá basta, a ver se me quer coisa demais, assim não tá para Deus, é verdade assim, não precisa me botar medo para é verdade, abo mesmo ora bo sote, papier para Deus compreender, papier, aleluia, em nome de Cristo Jesus, é poder diabo, é poder de Deus está tremendo, é poder de Deus está glorioso, Deus está formando tudo como um corpo, tem um acordo, maneta bisa, em Efésios 5, é mitabini, em busca é bright, mas é sem mancha, sem ploi, anto tem espírito, espírito de verdade, em nome de Cristo Jesus, me que bisabo, aue, wapa é oportunidade que vão perder, botei tur dia botei, a ver que bom tá certo, a hora que Deus está para dor de canal aqui, amigo profeta Deus está usa para abusar, com a botem com grita a hora que vou lágrima, grita na Deus de bocácio. Bem igreja não está tentando, não está papel, bem igreja não está escutando, onde que vou chegar, bom posso me boca, a ver Deus está forma aqui, boa relação íntima de boca, grita na Deus, papo na Deus, você está dizendo que é bom papo, lá não bisa bota louco, pero a você saco bota papo que tata celestial, é tata riba tur tata, passou uma teta cambia turcos, teta tonha turcos, aleluia, glória a Deus, ben pensionamos santurtaro mano, uma inta glorioso, 27 de agosto de coração, abrir como limpo, anto puro, anto para Deus ministrar, tem bocas, boço, anto abote porta, evangelho, cresce de bocas, mas o ministério da comissão de bocas, boiunang bocasa, tu cos de bocas, mas te transformar e cumprir a vontade de Deus, orre bobo papi, ouve Deus, para fora de bocas, para sombra de bocas, como tá bom pro papi nunca minda, então agora aqui, botem chance para purificar bocas, assim é limpe, wak na muralha, botem preenche, botem cos colocar, botem cos de bocas, conta de Deus, sacanão foi bocas, passou mananda strobe trabalho de Deus de bocas, limpe a bocas, limpe, para sombra, vem testando botinha costa de bocas, tá inimigo botinha de bocas, é palavra de Deus tá cana, caminho limpo, passou Jesus a chegar no templo, ele quebra turcos, sem sushi, ela saca para fukip, tira na fo, turcos sushi, é de kunang, pai faz aqui tem, aqui tá casa de mitata, casa de oração, bocas, bo curpa, bo bita, bocas, tá casa de oração. Não mantém nada de bocas, você troba bo oração, chega na estado celestial. Esta troba bo, esta forma pie de tropieço, esta forma yenyen de cos de embobida. Awe me que bisabo. Awe me que bisabo. Vagabontino, riba bo assunto nan de bocas. Pemente na kita bendicionar. Pemente na kita glorioso. Pemente na kita palavra de Deus te ministrar. Unta nada de gente. Paso manulakan nada stroba bocas. Aleluya. Gloria a Dios. É voluntade de Deus. É voluntade de minha gente. É a palavra de Deus. Tem que vir a Bíblia. Hopi de nos conocinan. Tabutan na miskos na nilanti. Pero abo tengo oportunidade de começar dia com Deus. De começar dia com Deus. Anto respeitar a Deus. É momento que não pode amabo, não pode saber nada, pessoal. É o momento principal do dia. E para um dia também que não conhece para sombra, porta bota abre para o Espírito de Deus. Posicionar seu mês dentro do costo de dia diariamente.
Permite Dios posicionar su mesa, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. O palabra de tremendo, Señor, oh Dios. O palabra de grande, de glorioso. O palabra de posicionar en tu situación de vida. O palabra de guía-nos, oh Dios, camino, nos no comprende. O palabra de salvación de nos vida. O palabra, oh Dios, de amor, oh Dios, de gloria, sino palabra con nos nace. O sea, palabra de Jesús mes. Es palabra de Jesús mes. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Sí que vos ministrar. Sí que vos ministrar, oh Dios de gloria. Ora ba santo, manemi tamire giting un nombre que subirivo nos portado. Taparse con nostro man Adriano. Aleluya. Dan kita to Dios, la que nos des nostro man Adriano. Adriano Bernardina, aleluya. Tata Santo, danki, Señor, oh Dios. Danki, Tato, oh Dios, pademente que, oh Dios, tate 27 de agosto 2025, Señor, oh Dios, Tata, nos llaman Adriano Bernardino, Señor, oh Dios, Tata, sometiendo su mes, corriendo un carrera grande, oh Dios, tengo situación, pero Tata, esa, cutaba tu solución, esa, cuta se acabó, tengo grita por contestar, se acabó, tengo bate, babre, tanque, oh Dios, conjuntamente de un acuerdo de oración, turmenta, Tata, con nos clama, nos somete, nos grita, nabo, pero man, que oh Dios, pirió por Tata, te llega, aleluya. Tato Dios pabinabo do honor e glória. Tata, basta sa prioridade su caminda. É direção que o que mostrou Deus, Tata, carreira fácil. É carreira que te curte no carreira fácil. Pero glória a Deus que tem nós como ser humano. Fuerte de oração turmainta. Tem acuerdo, Deus, que nos grita nabo. Tu dia su nome, Senhor. Pepo yego, Deus, Tata, tem vontade, diabo. Que por triste culpa, binde culpa, bem em nome de Cristo Jesus, meinta que Tata. Adriano Bernardino, tu conosco, gritando, Tata, me tem. Oh, Tata, Turcosta vivo, Dios de gloria, nos tur conjuntamente, no acuerdo mente que te queda. Thank you, Dios, Adrián Bernardina. Thank you, por oración, nunca ser contestada, aleluya. Thank you, babido, si yo, su mamá, oh Dios, su casa, su turcoso, antes, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios de gloria, para ser querido. Thank you, Dios, per plan para la vida. Thank you, Dios, se carrera la candide, candela bota. Per flampo quimabo, pues somos tengo opio razón, ronti boruman. Otra tiene candela, per flampo quimabo, nos tengo razón fuerte bota para boruman. Gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, per umanki. Thank you, Tato, Dios, per voluntad ti abo awe. Thank you, para que es Espíritu Santo. Thank you, Dios, se afionta para ei. Gloria a Dios, Tata, bendiciona nuestro manta de mente que Tata. Oh Dios, Tata, por voluntad, por palabra, tu coste abo de su vida. Bendiciona, oh Dios, Tata, abo de Dios. Es Dios poderoso, Tabo de Dios, Tata, oh Dios, Tata, de voluntad, diabo, Tabo de Dios glorioso, thank you, oh Dios, Tata, thank you, Dios, por palabra que mira vivo. Adriano, conta cubo, bendicionado, Tapa, somos nos tipo de oración tortilla. A palavra de Deus vai vir baixar algo tem que suceder. Tata, thank you, Deus, a palavra de Deus, que vira pipo de romano que subira. Thank you, Deus, por tu costa espiritual en subira. Bendicionata de mente que Tata, Deus, que la tiene duro, Deus, Tata, no la nada vai. Oraba santo robo soto, Tata, da sabedoria, conhecimento, profundidade de boa palavra, conhecer ministradamente que Tata, Deus, por seu poder, por glória, tu costa de subida. Tata, thank you, Deus, Tata, oh Deus, abota de abota, por plano, tu costa diabo, bendicionada, oh Deus, Tata, que também junto conosco, é culpa bendicionar, é culpa, Deus, oro, mantendo-lo, nos tuta sentindo-lo, somos passando uma parte de culpa, bendicionado, oh Deus de glória, láganos, oh Deus, Tata, é palavra de boca de pibo, algo novo que suceder, tem em nome de Cristo Jesus, oh Deus, sim, Senhor, la luz que da brilha, resplandecer su vida. Cada adoración, cada alabanza que canta, Señor, oh Dios, quebra más yugo de su vida, quebra tu costa en su vida, cada una alabanza que canta, Nabo, Tata, manda candela, Dibo, de quita todo lo cual lo conota, Dibo, for de su vida, peta bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Ruban, que te bendicionar, que te para duro, aleluya, que te para duro. Arabasanto, robosetería, alabasanto Dios, que te para duro, aleluya.
Gloria a Dios. Sí, mi Señor. Tata, en el nombre de Cristo Jesús, esa palabra está tremendo. Esa palabra está bendicionada. Esa palabra, Dios, esta palabra de nuente, pero camino por começar algo, nunca por quedar en la mitad. Esa palabra está alfa y omega, completo, comienzo y final. Final te llega para sombata den gloria. Aleluya. Bendicionado tayo mga aleluya. Thank you, Dios. Thank you, Dios. Adrian Berrino tu kunot bendiciona. Iyadoro bo Espiritu Santo bo sanggar kubiet nda que llega que casi. Bo sanggar kubiet bo sanggar aleluya. Gloria a Dios y Señor. Aleluya. Yes. Así na Señor, oh Dios. Qué tremendo botar de mente aquí. Qué tremendo botar, oh Dios, de gloria tu mente, Señor, oh Dios, nos conjuntamente. Tengo presencia, gritando nabo, oh Dios, tata, vosotros voluntad, ñuende. Oh Dios, de gloria, nos también con nuestro man Mirna Brown. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, para Mirna Brown, subida de mente aquí, Señor, oh Dios, de 28 de agosto, que 2025, Señor, oh Dios, te razón. Tata Mirna Brown, junto con nosotros, Señor, oh Dios, Tata espiritualmente, oh Dios, gritando nabo, Señor, oh Dios. Tata con sabiduría, conocimiento, oh Dios, y perseverancia de fe. Mirna Brown, Señor, oh Dios, que de Dios Todopoderoso, que de Dios Alfa y Omega, y lo cual como comisañón, como queda en la mitad. Bendicionata Mirna Blanca binabuturo nori gloria unto conosa ori kitata. Cristando nabo Dios posicionado mes completo de su vida. Anto nos de un acuerdo, unidad y oración nos llama Dios. Tanque Señor. Tanque tato Dios para vida de Mirna Brown. Tanque Señor, oh Dios, para vida de Mirna Brown. Tanque para Mystica Van Arnold. Tanya Van Arnold, Nanyunan Turo Dios, Mr. Mimi Brown, Mirna Brown, su generación, su recién completo. Tan que tato Dios, tata para Mirna su casa, Señor, oh Dios, tu casa bendicionada. Tan que tato Dios, de voluntad de abon de vida, Mirna Brown, que Mirna Brown lo comprendió, Dios, que de Dios Todopoderoso. Que de Dios, Alfa y Omega, Señor, oh Dios, y voluntad, Dios, tengo continuar, Señor, oh Dios, su corazón te abrí. Su corazón te abrí, Señor, oh Dios, para recibir todo lo cual no te digo. Bendicionado, oh Dios, tata, que te sanación, que te recibí poco a poco, na he debido tiempo completo. Hay tiempo apropiado de Dios. Pero danke, oh Dios, como assim é, Senhor, oh Deus, de perseverar todo dia de fé. Perseverar todo dia de fé, porque Deus que mire esse, ante o trabalho completo, continuativo, que por glorificar o mês de vida completo e para botar testemunho para toda a família no tempo completo. Danke Tata, oh Dios, Tata, para su nieto, dan contra con mis escuelas, ese man, Señor, oh Dios, Tata, con tu diabo, Señor, oh Dios, lo ser cumplido de voluntad. Para sabiduría, conocimiento y no ser protegido, y boangan, oh Dios, tur, lo está un bendición, mundo con llega, Señor, oh Dios. Mística, cutania, también lo está un bendición, mundo con llega, Señor, oh Dios. Danke, paz y armonía, Señor, oh Dios, Tata, con patria, de la familia, aquí, Señor, oh Dios. Kutata ko unidad, Mr. Bini, po sa Dios, tapos ito de unidad, itapos tayo pa shalom, Dios de paz. Tanque tato, oh Dios, mirna comprender que esta é porta, oh Dios, esta é porta, é Mr. Bimbo delante, para a vontade continuar todo dia, me ser ministrar espiritualmente em cada que está onde dia. Danke, Senhor, oh Deus, por sabedoria, conhecimento, como tu né. E su casco, se uno completo, lo está cobrir completo. Que sangue de Messias de mente aqui. É sangue de Cristo Jesus a continuar dentro da vida. E trazer essa nação limpa e purificar o casco da vida completo. Seguir perseverar em fé, oh Deus, Mirna. Para receber completo, o qual que Deus tem para você. Corda com nossa cubo. Você acaba, Mirna Brown. Corda. Con nuestro cubo. Amén. Gloria a Dios. No olvides, se nos torta junto. Ora va santo, tata, danke, Señor. Thank you, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, tato, oh Dios, tate palabra de Bogotá fuerte. Ministrar completo, oh Dios, te pide mi humana. Te pido en los cada un, Señor, oh Dios, no tiene necesidad de nada. No, oh Dios, tu costa na por favor, Señor, oh Dios. Tu costa a vos, Señor, oh Dios, tata bendicionanos cada un. La palabra te pido, Señor, oh Dios. Lo cual no conozcas, lo cual no conozcas completa de abo. Tata, pues nos lo que nada de nos mismas. Nos que abo voluntad, nos que abo cumple con tu gozo, nos que, oh Dios, ta abo nos grita. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria.
Aleluya. Oh, sí, aleluya, Señor, oh Dios, aleluya. Bendicionado está, Señor, oh Dios. Bendicionado está, Tata de mente quitado, oh Dios, tu palabra está tremendo, tu palabra está glorioso, tu palabra está grande, Señor, oh Dios, Tata, aleluya. Oraba santo robo setería lava. Oraba santa raba seterebe siti alaba santo robo, aleluya. Gloria a Dios. Tremendo botá, Señor. Tremendo botá de mente aquí, Señor, oh Dios, aleluya. Oh, sí, mi Señor. Sige mo ministrar de mente que no pueblo. Mi hermano sige pape na Dios. Que te bo pape na Dios. Laga Dios ministrar de mo vida. E oportunidad que está tremendo. Oportunidad fresco to limpa to pura. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios. Nos tur conjuntamente. Dembo presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oraba santo robo, setería lava santo robo. Tankitato Dios por nuestro man Giovanni Valentín de Meintaki. Oh, gloria a Dios, Giovanni Valentín, tama binunto con nos, Señor, oh Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y Giovanni Valentín sa, oh Dios, e também uma parte de culpa, e também saco da Dios, da tonha de turcos tormenta. Giovanni Valentín tama compreender o poder de Dios tormenta. O que é, Senhor, oh Dios, em nome de Cristo Jesus, oh Dios de glória. Bendicionar Giovanni Valentín, ta de mente quitate, a palavra de vocabula vivo, a palavra de Deus caiga, oh Deus, da sua casa, sua porta, e a parte ela recebia completo, em nome de Cristo Jesus, para sombessar, ora bindemos presença, oh Deus, que está su pão de cada dia, Giovanni, Bosaco, é pão de cada dia, de presença de Deus, de tormenta, bom ser dente, para botar dia tremendo, para botar dia bendicionar, para botar casta bendicionar, para você querer durante botar bendicionar, tata thank you, Deus, para Giovanni de mente que, oh Deus de glória, também com a benunto conosco, para nabo ter honor e glória, e grita nabo, yamabu tanque para turcos, a nós tem acordo, tem unidade, espírito, lá, nós mencionamos o nome de Giovanni, tata thank you, Deus, thank you, Senhor, oh Deus, para vida Giovanni Valentín, thank you, Deus, para família Valentín completo, thank you, Tato, Deus, para Giovanni Valentín, su cercarina, su caso, Deus, oh Deus, turcos cotarontice, thank you, oh Deus, turcos cotingo soso de, oh Deus, também bomão, Tato, oh Deus, tinha, oh Deus, tu ne Giovanni, oh paciência, tu ne sabedoria, conhecimento, oh Deus, para compreender que tu abota pensa com seu caráter, que tu abota pensa que cambia turcos, que abota pensa que tu ne resta e tem paciência, Tato, thank you, oh Deus, para sombra Giovanni, turcos, dentro do mão, tem Deus humano. Fora botar junto conosco, tem a presença de Deus que nos torta junto. Na mesma hora, a palavra de Deus está tremendo de movida. Deus tem turcos, tem humano. Tur é planta de mão de Deus, Giovanni. Não ore com nada. Siga botando na Deus. Siga gritando a Deus para a vontade de Deus continuar. Tem movida em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Bendicionado ta Giovanni Valentín de mente aquí, junto con nosotros delante del trono de Dios. Camina Dios su palabra de vivo, camina voluntad de Dios de continuar, camina oh Dios, camina la palabra de ciento, amén. En nombre de Cristo Jesús, somete vos de mente aquí, tenga presencia de Dios, ángel te subirá de bocazo, Giovanni. La palabra de Dios está perdida de bocazo, el cielo está abrido, Giovanni. Papi na Dios, para Dios tende vos tem, papi na Dios, para Dios, Dios que tende situación fei boca mes. Papiena Dios sa woki, nós tem acordo, nós torta junto, palavra também, se caminho tosta of testai, na espírito de Deus tá, nós torta mesmo hora, tem acordo, é céu tá abrir, hangue tá subir, Deus que atende você, bota delante do trono com grita na Deus, para Deus atende e compreender tudo o qual que tem que util dentro. Bocasta cobrir que sangue precioso. Bobida de cobrir que sangue precioso. Bomesta cobrir ponto com o nome de Cristo Jesus. Dia bendicionado, Pabo. Tata nos também com nosso irmão, oh Deus, Shairon Yang, aleluia. Shairon, bendicionado, tá? Welcome unto conosco. Tem ministério, mita bendicionar internacional. Oração de tormenta, glória a Deus. Nós temos ai caba tormenta, ai luna, tormenta, nós está assim aqui. Nós está sali Facebook, a nossa bem Deus sabota nós tiver canal de YouTube aqui. Ministério mita bendição natureza humana que tem tormenta unto. Aleluia, to botamba bem unto Shairon.
Bendicionamos a Shairon, oh Dios de gloria. Guiador Espíritu Santo de Dios. Shairon, Yang junto con nosotros. Tanque, Señor, oh Dios. Tanque para sabiduría y conocimiento como tú, Señor, oh Dios, junto con nuestra tormenta. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Shairon, Yang junto con nosotros, Señor, oh Dios. Tata, para nada, tu honor y gloria. Pues somos Shairon, oh Dios, el día del diabo. Tabo, a kumisa turcos tadibo. Tabo, mislagata luz. Tabo, de una vida salud. Tabo, da turcos, Shairon, a comprender. Que te sei, te pan de cada dia. É pan de cada dia, Shairon, da Dios, su presencia. Prometo turcos, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar, Shairon, ta de mente quitado, Dios. Pasó-me a comprender. Ela é sabedoria, conhecimento de compreender. Que importante está, oh Dios, para começar a presencia. Turma inta, para o Pai subdelante, oh Dios, para su dia da bendicionar. Para su dia de éxito y prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús, tata, Shairon, junto con nosotros, delante de vuestro trono de poder, vuestro trono de gracia, gritando na botata tanque para ter coisa. Então nós temos acordo, tem unidade humana, lá que nós grita na Deus, chama Deus, lá que nós chama Shairon, welcome, então grita na Deus, tata, danke, tata, babili Shairon Yanga. Vida de Shairon Yang, tanque tata para subida, tanque para vida do ser querido, tanque para vida de sua casa, tanque para subida matrimonial, tanque para seu ministério, tanque o Deus para seu trabalho, tanque para sua casa, tanque o Deus tate vontade diabo de sua vida, tanque o Deus tur caminho que está cano, Deus tur porta tá abrir, antes de isso não passera, tanque o Deus para vontade tá completo em sua vida, tanque o Deus tá de mente que delante do trono de Deus, junto com nós, Bíblia cabeça, tem boca de Lamentação, capítulo 3, versículo 22 com 23, Dios, su gracia, su misericordia, su compasión, tu turma inta de nuevo. Gloria a Dios, Shairon Yanga, día sabe, un día tremendo, un día que palabra de Dios está prioridad en mi vida. Pasó delante del trono, junto con tu rumor de un acuerdo. Manera Pebble te viste, de busque Efesios 5, el proyecto come de mi busque bread, el proyecto me ser sin mancha, sin ploy, de un acuerdo, de un espíritu de verdad, no está formando el culpa que proyecto come también. Entonces vos también toma parte do corpo, bendicionar, botar tata de mente aqui, Shairon, no céu, tá brincando, botar, nós tá de acordo, no lugar de Pentecoste, ora, na altura vai de casa, mais ou menos 20 anos, vai de casa, o Espírito de Deus vai mandar candela, pero individual, ele derriba cada em nome de Cristo Jesus, caminho da batalha hoje, candela que está acendendo, Shairon. Tata tanque, Deus, candela que está acendendo. Manter acender, papo na Deus, a hora que ángel está subindo, a presença de Deus está caminho da batalha. Passou nas orações de acordo, nós todos mencionamos o nome, Bíblia está pisa, oração assim, bobo proimo, botar bendicionado em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Tanque, tata, oh Deus, para vida de Shairon Yanga. Tanque, oh Deus, para su coste, tanque, oh Deus, de momento que, oh Deus, tu palavra, a meditação de seu coração, palabra sal di boca di su boca, Signore, io lega mangiare tosce delante del trono, tanto che Dio satame che ora che grita, va contesta che ora che patti babri, oh Dio di gloria, cubri su casa, cubri su trabalho, cubri tu coso, oh Dio, che precioso sangue, oh Dio, e sangue, oh Dio, di Yeshua Mashiach, e sangue che ha purificato costo, Signore, oh Dio, per tambe tacana de sombra de Todopoderoso, alleluia. Gloria a Dios, Shairon, su alabanza, su adoración que te canta, está bendicionada, su ministerio está bendicionado, aleluya. Gloria a Dios. Bendicionado, está Shairon. Otra pauta bendicionada, tu costa bendicionada, antiguo completo, está bendicionado. Tanque, Senhor, oh Deus, Tata Santo, tanque. Tanque, Senhor, oh Deus, de mim, que o nosso irmão Harold Molina, aleluia. Bendicionata Harold Molina de mente que também Deus caminho com nós, Senhor, oh Deus. De palavra, o Tata caminho por palavra, Deus da prioridade. Caminho, Deus, Tata, nos torta ontem de acordo. Caminho, Deus, bota ministrar, Deus, Tata, bota ministrar, Deus, tem pedido de cada tem casto de cada E Harold tá compreender que é importante, tá para começar dia com abo, Deus, ne timão, tenen. Deus, guiando turcos, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, Tata. Harold Molina, ontem conosco, Tata, nos grita na Deus, Tata, tanque. Tanque tato Dios para de Harold Molina. Tanque tato Dios para Harold Molina, su yunang, Señor, oh Dios, tato, su casa, Señor, oh Dios, es voluntad de abo completo de su vida, ave. Tanque tato Dios, tata, ave, oh Dios, tata. Tu, Harold Molina, tanque tato Dios para vida, bendicionado, ta. Tanque, oh Dios, tata, para tu costiabo.
Thank you, Dios, Harold Molina, junto con nosotros, delante de vuestro trono, Tata. Para ministrar más sabiduría y conocimiento, Dios, que tu día está de nuevo, tu día está refreshment, tu Dios, Tata, tu palabra de gente, tu Dios, Tata, papa, tu canal que te pide cada un humano, a su mananzao, Dios, é poder que tem de um acordo, é poder que tem de hora de estar junto, pode é mesmo unção, em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória. Bendicionamos, oh Dios, date palabra de boca vida people, algo novo que sucede, date la voluntad de niente, date bendicionamos, oh Dios, de gloria de mente que tato, oh Dios, nos tuvo de un acuerdo, nos tuvo, oh Dios, que palabra de Dios te ministrado el ministerio, mi bendición internacional, oh Dios, data, llega un camino, manda, no llega, un impacto, un profundo de envidia. Harold Molina, ahora aquí. Harold Molina, bendicionado da cobrimos de sangue de Cristo, é família Molina, ora mira que Deus está movida, todo dia tenho dobra, tu lenga tenho confessar, que Deus de poder, que Deus que cambia de coisa, que Deus nada, não pode normal, tudo impossível tenho que possível, invisível tenho que visível, em nome de Yeshua Mashiach, aleluia. Glória a Deus, está dando tanque, tata. Tanque tato, oh Dios, con nuestro man, ta bendicionado, Harold. Bendicionado, ta mi román stimata, thank you, Dios. Nos está bien con nuestro man, Popi Pacial, Popi Botei. Gloria a Dios, bendicionado, ta di tormenta Botei. Paso bosate qualiteit de Dios, bosadi nang. Tanque tato, Dios, para sabedoria e conhecimento de vida de Popi. Catata que ser guiado por Espírito Santo, oh Dios, tormenta. Tato, oh Dios, saco tabo te pan de cada dia, tabo presença. É pan de cada dia, oh Dios, tabo presença. Thank you, oh Dios, para sabedoria e conhecimento, como de oh Dios, tempo presença, tormenta. E tá guiado por Espírito Santo. E nada com nota de não posso trober. Passou tato, oh Dios, oh Dios, promete começar. Ela mara turcos, cabe com a autoridade de Cristo Jesus. Para tua oração não pode chegar, oh Dios, toshi de delante, Señor, oh Dios. Bendicionado, papi, de mente, que tate palavra de boca vida, bebo de subida. Tato com essa cota para prioridade, essa cota abo, te son que tenho mais delante. Tape, Senhor, Deus, também demo presença, oh Deus. Passo eu não, sou nieto, não sou casta, bendicionado em nome de Cristo Jesus, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, papi, bota bendicionadamente aquí. Thank you, oh Dios, junto con nosotros delante de vuestro trono, tata, para recibir más sabiduría, más conocimiento, oh Dios, para ministrar todo de familia pastoral, de familia, de su yo, no con nieto, la tortilla, nos está mencionando, por tortilla, Dios, bota nuevo, tortilla, Dios, bota bien con algo nuevo, tortilla, Dios, por presentación del nuevo, presentación, por tortilla, bota bien a la luz, tortilla, tortilla de luz, tortilla, Dios, te amo, te muestra, nos escutamos de Dios Todopoderoso, Padre de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob, y papi parcial, Señor, oh Dios, a comprender y obedecer su mes, tempo presencia. Thank you, Tato, oh Dios, para esa nación que tomó lugar ayer. Thank you, oh Dios, Tata, para tu milagro, tu promesa, na di abo, kaya ka nakasti, papi. Thank you, Tato, oh Dios, por palabra, ta pibon to, Tato, oh Dios, Tata, at cosmes te sosode. Glorioso. Thank you, Papa, gloria de vida de papi, de mente, que Señor, oh Dios, Tata, con ta volontà, niente. Bendicionata su yunang kusuniat ng turku prosperidad y éxito. Tata, oh Dios, Tata, con ta voluntad, también ng guía, Señor, oh Dios. Vos Espíritu Santo, ta delante ng, oh Dios, kanan delante, oh Dios, patukos ko lang to asi, oh, te demo voluntad, Señor, oh Dios. Thank you, Papa, hanggalang ko ta kampan na ron, te kasti papi, den drachten ron, ti turo, oh Dios. Undo ko nalo ta, Señor, oh Dios, ta voluntad, ibo palabra, to palabra diende. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, bendicionado ta, papi, de mente que. E mente que tu mente glorioso, tu mente con voluntad está tremendo, tu mente, Señor, oh Dios, con tu costa diablo, nada viene, en el nombre de Cristo Jesús. Está bendicionado, papi, aleluya. Gloria a Dios, mi hermano, un día está tremendo. Aleluya. Cubrimos de sangre de Cristo, botar bocas completo, boyuno completo, papi. Aleluya. Gloria a Dios, trata así, Señor, oh Dios. Sí que voy a ministrar, Señor, oh Dios, está de mente que nos está bien con nuestra Reina Petrochi. Tan quitado, Dios, para Reina Petrochi de mente que, Señor, oh Dios, está Reina Petrochi por voluntad de su vida.
Bendicionata Reina Petroci, Stato, oh Dios, junto con nosotros, de un Espíritu, Señor, oh Dios, Stato, también que tú tomas parte de su cuerpo, Señor, oh Dios. Oh Espíritu Santo, donde que está aquí en su casa, oh Dios, Stato, pero ministrar en su vida. Taga nos tuoi gritando, Dios, Stato, thank you, oh Dios, para vivere Reina Petroci, de mente aqui. Thank you para família Petroci e família da Freitas, Senhor, oh Deus, Tata, tudo quanto na Aruba, na Holanda, que Senhor, oh Deus, por vontade tremenda de sua vida. Bendicionar Reina Petroci, está de mente que Tata, oh Deus, que estava começar turco, Senhor, oh Deus. Thank you, Tata, oh Deus, para Yunang, Senhor, oh Deus, o nieto ng, oh Deus, turco teron, thank you para Isaac, thank you para Hasini, thank you para turco teron, Senhor, oh Deus, por receber a palavra, por Deus, que ser ministrado em vida, Reina, turmenta, Senhor, oh Deus. Como palavra para um caminho, mandem tu um para e boa vontade de continuar em sua vida, segundo o nome de Cristo Jesus. Tata de mente que, oh Deus, que vou ministrar, oh Deus, ministrar em vida reina, Senhor, oh Deus, maneira turdia, Senhor, oh Deus, e vou poder glorioso em sua vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, Tata, reina, oh Deus, em mente que voy nang bonito ng turta bendicionar. E palabra de Dios te ministra todo diabo y un camino manden no puede llegar, palabra continuar y bondad y ser favorecer en la vista de Dios, en nombre de Cristo Jesús. Está bendicionar, reina. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Tata, thank you, Dios. Thank you, Tato, Dios, avota tremendo de mente aquí. Thank you, Dios, todo lo cual que te continuata di abo. Thank you, Dios, por palabra tremendo, por voluntad tremendo y dostur humanang. Oh, Tato, nos también con Morela, oh Dios, Morela de casta delante del trono. Thank you, Tato, Dios, por vida Morela de mente que Tato, con Morela comprender, Señor, oh Dios, tu costa espiritual. Thank you, Dios, con oh Dios, para morir oh Dios, junto con nosotros, de un espíritu de libertad, Señor, oh Dios. Bendicionar, morir de casta, de mente, que está, por palabra, oh Dios, que hay un camino, manden tu llega. Por palabra, oh Dios, con tu bendición en su vida. Thank you, oh Dios, para morir, oh Dios. La que nos tú llamas, Dios, thank you, Tata. Thank you, para vivir morir de casta, de mente aquí. Anche tanto Dios pomerelo su yunang, su nieto ng Señor Dios, su caso completo, su trabajo y voluntad de algo completo en su vida mente aquí. Thank you, Dios, por familia de Castro completo, oh Dios, Hengelo completo. Thank you, Dios, con Morela de Porta, Señor Dios, con nos pase oración todo día, oh Dios, para morir, oh Dios, con evangelio, vos vas a tortiche, y ministrar en tu familia de Castro, con de Hengelo. Bendicionata Morela de Castro, mente que te palabra de boca servir a cabira vivo de su vida. A continuar, Senhor, oh Deus, e um caminho mandando no poega. Danke, Tata, oh Deus, Tata, para um chão que tem em sua casa, oh Deus. E o Espírito Santo que vos posicionado em turcos como realidade. Danke para o negócio, danke para o trabalho, danke para sua casa, danke para turcos tenha dia já visto o caso completo, lo está cobrir que precioso sangue de Cristo. É sangue de Messias, oh Deus, de glória, aleluia. Vos está bendicionado, Morel, aleluia. Danke, Tata, oh Deus, para mirarle de casa também. Bendicionata mirare de casta mente que tá todo Dios tato que tá bom poder bo glória tur costiavo de mente que den subida. Tato dan que o Dios que mirare de casta também o Dios tem chão o Dios de palavra de Dios que diabo que ser ministrar. Torte che Senhor de medio se yo no que suniat não ser querendo tur que taronte je. Dan que tato o Dios que mirare de casta também compreender Senhor o Dios tato que tu costa espiritual. Bendicionata la que nos tu llama Dios tanque para pedir mirare de casta aleluia. Danke o Dios para vir mirar le casta de mente aqui. Danke Tato Dios para mirar le casta também sa o Senhor Dios com a vontade de abo. Danke para subir a vida se eu não sou nieto não sou trabalho Deus sua casa. A vontade completa de sua vida abo Deus em nome de Cristo Jesus. Bendicionar, Senhor, oh Deus, onde que vai, Senhor, oh Deus, é uma bendição para cada um. Onde que chega, Senhor, oh Deus, a vontade, não tem vontade, em nome de Cristo Jesus. Siga vou ministrar, Senhor, oh Deus. Siga vou ministrar, de mirar, Senhor, oh Deus, Tata, oh Deus, para ter sua paz, bom amor, boa graça dentro sua casa, boa compaixão e boa misericórdia. Da tormenta de novo, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Anche Tato, Dios, todo lo cual no va así como está haciendo, de mi mirar de mente que te en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, aleluya. Tato, nostro bien con nostro man Stephen anciano. Nostro bien con Stephen anciano, delante de Stephen anciano, America, delante del trono de mente aquí.
Tanque Tata, oh Deus, para a vida de Stephen também, de mente que Tata, oh Deus, Tata, com a vontade, guiada pelo Espírito Santo. Oh Deus, Tata, oh Deus, tem sua casa, Senhor, oh Deus. Tanque, oh Deus, a vontade de a vida de Stephen, América, Senhor, oh Deus, com sua família não completo. Lota bendicionar, para sua éxito diante do trono, oh Deus, para algo novo. Soso de dor de sua família completo, Senhor, oh Deus. Bendicionata Stephen de mente, que nos turquitos na Deus, Tata, tanque, oh Deus, para a vida de Stephen, Anciano América. Dan kita to Dios pa vida de Stephen, Señor, oh Dios, tata Stephen si Yuna, subida matrimonial su casa, oh Dios, y turco te ronti jeding herla ni nanang. Bendicionata su casa, Señor, oh Dios, que palabra de boca vida pipo de su vida. Bendicionado, oh Dios, de voluntad de boca continuar de su vida, Señor, oh Dios. Bendicionado, oh Dios, tata de camino que te canto, camino bendicionado. Bendicionata, oh Dios, que Stephen la sana para, oh Dios, por oración por llegar, camino, mande, no por llegar, y cambia tu cosa, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, que tabo palavra vira pibo, Senhor, oh Dios, tata, que palavra de bo a continuar de caminho, mande não pega. Tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Dios, tata, tanque para éxito e prosperidade. Den Steve su matrimônio, oh Dios, vida de su casa, oh Dios, tanto dos juntos como uno, e vida se unam, Senhor, oh Dios. Tata, caminho, oh Dios, um caminho de bendição, caminho, oh Dios, caminho, mande não pega, pero Dios, se llega den Herland, e til den fig, den pil de Steve, oh Dios, que tu coisa cambia, tu impossível, vida possível, oh Deus, passou no momento que o Espírito Santo está continuando e está ministrando na vida de Stephen. Stephen abre o coração para Deus, para o Papa de vida, e chega, oh Deus, e continua dentro do qual não correndo por aí, e sei Deus que hace a Stephen, porque o momento bendicionar. Em nome de Cristo Jesus, tanque tata, a palavra que chega, tem na vida de Stephen. Oh Deus, te glória, nós também com Rodney Gabriel diante do trono. Bendicionata Rodney Gabriel de mente quitato Dios se palabra de boca vira pipo Dios qua ser ministrator mente vedi Rodney também compreende Senhor oh Dios que bendicionata Senhor oh Dios ora Rodney oh Dios tata oh Dios lentamente promecos que sa oh Dios que te pandi cada dia dembo presença e amabo tanque pedia tanque tata oh Dios per sabedoria conhecimento que bodo na Rodney tormento oh Dios que Rodney compreende Senhor oh Dios que tabo palavra e tabo poder e tabo glória en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Bendicionamos, Tata, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de boca vira vivo. La palabra de Dios que hay un camino, mande en un llega en el nombre de Cristo Jesús, Tata. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, Rodney, que abrir su caso cerca de Nantur. Tenga, mira, cuando tú llamas Dios, thank you, baby de Rodney. Tanque tato Dios para vida rota su vida matrimonial su casa su yunang su cerca de Dios su casa completa en el nombre de Cristo Jesús por palabra Dios que llega en su vida tomó posición tato con algo no para usted tanque para sabiduría conocimiento con lo de una rota y tormento con rota también comprende bendicional está Señor Dios teme inte que tata con voluntad lo continúa con él sigue perseverar Dios tata para turco taronte lo está bendicionar para tu familia Gabriel Tong, Lulu, Tore, oh Dios, lo está bendicionando, oh Dios, pero tan quitada, oh Dios, como palabra, lo ministra, caminan, turtai, oh todo, algo nuevo, los osos de, oh Dios, de mi de familia Gabriel, oh Dios, nani, que tú lo estás bendicionando. En nombre de Cristo Jesús, te llamamos, danke, oh Dios, tata, danke, oh Dios, también para ser ni maduro de mente aquí. Danke, oh Dios, para tu petición de oración, que oh Dios, como voluntad lo continuar en vida de Setni. O Setni también oh Dios, oración de un acuerdo de un poder. Conjuntamente, oh Dios, nos turta bien un tutati, nos quita na botata tanki. Tanki, oh Dios, para vida de Setni maduro. Danke, Tato, oh Dios, para tu sanación que le recibí completo de abo. Danke, oh Dios, esa com milagre também de abo. Essa, oh Dios, de promessa de abo, que tá botar pela cuela, tudo que Deus mantata, que pocana de vitória. Danke, oh Dios, para tudo qual que la passa de Jesus, oh Deus, um testemunho para opi. Danke, Tato, oh Dios, tata, poder de abo, que tá ministrador de vida, setimador, tata, a vontade que continuar completo, oh Dios. Danke, Tata, para o momento que, oh Dios, tata, diante
Dios trono. Séptima durante con nos, Tata, para recibir más voluntad de abo, para ser guiador por Espíritu Santo y camino que te canto, camino bendicionar. Por palabra, oh Dios, Tata, por un camino, Dios, camino mantin por llega. É unidade de oração, é de um acordo de oração, o Senhor, Deus está sendo tremendo, com a boa palavra está tremendo, com a boa vontade está tremendo, com a constante, está só nada de gente. Em nome de Yeshua, Mashiach, Deus de glória, me inta que tá boa poder, tá boa glória, siga vou ministrar, oh Deus, siga vou ministrar de Billy Setni, de Billy Rodney, de Billy Stephen, de Billy Randolph, de Tore, Deus, de Billy Edward, Tore, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, tata piscadeira, vacuna, kuwek, timer, todo, tá bendicionar. Mas a palavra de que Sharo e toma posição, tu é la cruz tantame, oh Deus, tu recebi costa Dio, tu é maduro não, tu é sente não, tu é catou não, tu, oh Deus, tata em nome de Cristo Jesus, tu é yansa não. Tu eres wanga nang, oh Dios, Tata, oh Dios, tu eres soliano nang, en el nombre de Cristo Jesús, sigue vos ministrar, oh Dios, Tata, en el nombre de, tu eres comprunang, oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, sigue vos ministrar, la cabo palabra, oh Dios, ministrar completo, donde nos cada un cuta de presencia meinta, Tata, vos palabra, vos ministrar, donde nos va a llegar camino, manden no puede llegar, pero tu rodilla tengo doble, tu lengua tengo confesamos, oh Cristo, te cerca, romana. Aleluya. Tanki mi romanang turstima. Bendicionanos turta. Sige po papel na Diyos pa Diyos ministra. Ay kami di ka na demo pila, demo casa. Aleluya. Oh Dios, sí Señor, aleluya. La palabra de Dios está tremendo. La palabra de Dios te ministra y un camino mande no llega, aleluya. Ora ba santo robo soto. Ora baraba sente revería laba santo. La canostresa. Bang Reza Harold Molina te pwede yung orasyon kung sila pa Randy, Sharon, and Rosalia. Tata los nuestros 13 nombres na gibo delante Señor o Dios. Tata Randy, Sharon y Rosalia. Randy and Sharon and Rosalia. Tata los 13 nombres na delante po trono Señor o Dios. Date un petición que te llega delante de trono, Señor, oh Dios. Date danke, oh Dios, como primintino, Señor, oh Dios. Date oración así por nos proimo, nuestro ser bendicionado y nos está cumple con él. Date bendicionate e tres nombres na que, oh Dios, Randy, Sharon y Rosalia, Señor, oh Dios, camina ng taon do kunanta, Señor, oh Dios. Pero oración que te ser elevada por trono, oh Dios, Espíritu Santo, que te ministra, oh, trátalo, tres paz y tranquilidad, sabiduría, conocimiento ng vida. Date la kabuhangan lang kampa ng ronti ng, oh Dios, unda kunanta, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, oh Dios, por voluntad ng vida. Thank you, oh Dios, por sabiduría, conocimiento, con ante encontrar di ave di nuevo. Thank you, oh Dios, date toque especial con recibió Dios pasoma tu costa espiritual nos elevación con Dios panantame por recibió Dios tata costa bon diabo voluntad diabo también en nombre de Cristo Jesús oh Dios ministrar en el momento que de la vida ministrar en cada uno oh Dios apartana oh Dios apartana fe todo lo cual no conoce divo todo lo cual no conoce divo Dios no puede oh Dios tata en el nombre de Cristo Jesús oh Dios ministrar y sigue ministrar en la vida tata thank you oh Dios pa Harold Molino, Dios, con tu porto, Dios, oración, oh Dios, con lo cual en que te papia, y menciona ahora que en dirección de humana, Dios, nam tu lo recibir palabra, recibir poder, recibir gracia, gloria, tata la ta misericordioso, ta misericordioso, compasión, trucos, novo, limpi, libre, vida, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionan turta tata de mente que tres na aquí Sharon oh Dios de gloria setnio Sharon Rosales y Randy Rosales oh Dios de nombre de Cristo Jesús bendicionan turta en el nombre de Cristo Jesús aleluya. Palabra de Dios te llega un camino mandando un llega ante voluntad de Dios lo continúa. Oh Dios, y cubrirán completo con sangre precioso. Es sangre de Mesías, nada ser cubrir que sangre de Mesías. Y nada ser guiado en la sombra de Todopoderoso. Nan protección también ya en el nombre de Cristo Jesús. Nan ta bendición, aleluya, tata.
Tres que Señor, oh Dios, oh Dios, la prioridad para nantame po bin tormenta. Nantame to bin tormenta, mencionamos nombre. Cana de oh Dios, cana de mo poder. Cana, oh Dios, guiador y Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús. Oh, ya tres personas en el tour. Lo está bendicionado de día ya, oh Dios, de gloria. Poder. El poder de botar nos también con nuestro man, oh Dios, chudela nara, aleluya. Tanto tato Dios pa sudala de mente tata ka ser guiado do Espírito Santo kutonto conosco, Senhor oh Deus. Kutonto ko seruma de espírito de verdade, Senhor oh Deus, de acordo de oração. Unidade tremendo que está formando de corpo e tata sudala também. Saca da toma parte de que saco ta ete porta, oh Deus, que é tingo bem tormenta. A palavra por ser ministrador de Jaia, oh Deus, de Bidi Sharemi e de Bidi Sam, em nome de Cristo Jesus. Aleluya. Gloria a Dios, Tata, danke, Dios, por poder tremendo, por poder glorioso, por poder bendicionar, Señor, oh Dios, de mente que te palabra de boca vida, boca ministra, boca ministrando, oh Dios, te envidia, oh Dios, te envidia de chutela, Señor, oh Dios. La que nos llama Dios, danke, Tata, oh Dios, por vida chutela. Danke Tata babidi Sharemi, danke babidi Sam, danke babidi Tantur, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, danke por su casa, danke por el trabajo, danke por voluntad de ave de la vida, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, tú lo cual que tengo soso de ave de la vida, oh Dios, te diabo. Por voluntad tremendo, Señor, oh Dios, tú lo cual que tengo soso de diabo. Bendicionato dela da mente que tata, oh Deus, que da vida e saúde ele encontrar e eu constante tremendo diabo. Tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, dela onde tu conosco, diante do trono, tata, para ministrar hope mais sabedoria, hope mais conhecimento. Tata, é bertata ser livre, tata, purificar seu caminho, seu caso, direção do caminho que te cana. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, tremendo é glória de botar, tremenda vontade de subir, tremendo, Deus, tu cosco, para cumprindo com haciendo de subir, oh Dios, está tremendo, oh Dios, tan quitado, oh Dios, está glorioso, tan que, oh Dios, por voluntad está tremendo, tan que, oh Dios, tu cos diablo, caso de, oh Dios, te diablo, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Bendicionado está, Señor. Bendicionado está de mente que está te palabra de boca vida pibo, Dios. Algo de boca suceder, Señor, oh Dios, que nos está gritando, que usted la está bendicionado, que usted la recibió, Dios, costan diabo, que usted la comprende, Señor, oh Dios, de Amsterdam, oh Dios, está bota prioridade subida, está acerca de um tormento, oh Dios, está bota pan de cada dia, oração não assim, oh Dios, tempo presença, em nome de Cristo Jesus, usted la bota dia bendicionado. Boku Sharemi, Sam também, Santo 3. Que de boa tormenta receber a palavra de Deus, aleluia. Bocasta cobrir completo que sangue de Yeshua Mashiach, aleluia. Tata, danke nós também conosco, man Hubert Capello de mente que delante botambe, Senhor, oh Deus. Danke, Tata, oh Deus, para Hubert Capello de mente que, Senhor, oh Deus, Tata. Que ya adoremos Espírito Santo, Senhor, oh Deus. Junto conosco de acordo, Senhor, oh Deus. Temos vontade, Senhor, oh Deus. Tata, oh Deus, Tata também. Junto conosco ne corpo, Senhor, oh Deus, um corpo de espírito de verdade, oh Deus, de comunhão, de oração. Unidade tremendo, Senhor, oh Deus, tanque, Senhor, oh Deus. Para o man Hubert Capello também, Senhor, demos presença junto conosco no momento aqui. Tata, oh Deus, Tata, como vontade, lo continuar em dia seguro, ave de subida, para sombra, Tata, la binabo de honor e glória. E su pan de cada dia, está tormento, oh Deus, temos presença. Começando o dia, oh Deus, Tata, ta na abo, tu nabo de honor e glória, para su tava de Deus Todo-Poderoso, tava de Deus Alfa e Omega, tava de Deus que começa algo de subida, com nunca porque na mitad. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado, oh Dios, Tata, Hubert Capello, Tata de mente, que Tata, caminaba tu honor y gloria, junto con nosotros, Señor, oh Dios, y romana la nosotros, cristiana, Dios, Tata, tanque bebida de Hubert. Tanque pe familia Capello completo, tanque pe Hubert, su yunan, su nieto, nang. Tanque para su ser querido en tu, Señor, oh Dios. Tanque para su casa. Tanque para un shong ribo su vida. Tanque para guía del Espíritu Santo. Tanque para su ministerio. Tanque, oh Dios, para avenirnos que te papi, oh Dios, está para aquí, Señor, oh Dios. Tanque, oh Dios, Tato, oh Dios, por voluntad completa de su vida.
Bendicionata, Hubert Capello de mente quitado, oh Dios, coser que ya adore vos Espíritu Santo, que te llega en un camino, oh Dios, camina a vos que peta, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, que te den victoria tu día. Danke, oh Dios, tate que que le permitimos, Señor, oh Dios, llega, te camina, mande un dumpo llega. Tate, danke, oh Dios, de momento que junto con nosotros delante del trono, oh Dios de gloria, ministra de mira de Herbert, ministra, oh Dios, camino mandando un poyega para abo si poyega nang, oh Dios, tata, y para voluntad para continuar, oh Dios, de movida, oh Dios, tata, para ministrar a profundidad de su vida, Señor, oh Dios, para poder tener victoria completa, Señor, oh Dios. Bendicionata, Señor, oh Dios, y de mente quitado, oh Dios, para saber conocimiento que te recibí de abo, Señor, oh Dios, date profundidad de palabra que se revela tormenta, oración que te sigue, oh Dios, tato le llega mané delante de vos, manero lo tuyo, Señor, oh Dios, delante de vos trono, Señor, oh Dios. Aleluya, Señor, oh Dios. Danke, Señor. Danke, Señor, oh Dios, tabo voluntad y bo palabra. Danke, oh Dios, tate que tabo tu costa de abo. Danke, tate, oh Dios, como sigue, oh Dios, tener, mantener Hubert, oh Dios, tormenta, fuerza, oh Dios, fuerza y sabiduría, oh Dios, de abo, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Guabo lo continúa, Señor, oh Dios, cuando diabo, nada de gente, Señor, oh Dios, tate en el nombre de Cristo Jesús. Sigue por ministrar, Señor. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios, dengue mente quitado, oh Dios, cuando diabo. Tata en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, laga por poder, laga por gracia, laga por amor, laga por coste, abo sigue soso de en su vida, Señor, oh Dios, camino de table, camino de suave, oh Tata, llene, oh Dios, Tata, peta más seguro, Tata, quita su onzekerheid, feche, la gueta más seguro, oh Dios, de turcos que te papia, pasó meta yeng de sabiduría, yeng de palabra, yeng de conocimiento, Señor, oh Dios, que no poca nada, Tata, laga yung contento corte en su vida, laga su día bendicional, laga palabra de Dios te poder, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tata, sigue por ministrar. Sigue por ministrar, camina mandando por ahí, oh Dios. Sigue por ministrar, demos voluntad en su vida, Señor, oh Dios. Sigue por ministrar, oh Dios, camino, oh Dios, esa que estaba da papia. Porque hasta pensar que te encuentro disponível para abo papia, Señor, oh Dios. No es papia, Señor, oh Dios. Es palabra de abo, te ten checaba para abo papia, Señor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y por un día bendicionado, en el nombre de Cristo Jesús. Tato, oh Dios, nos también con Agnes Jacob delante del trono. Danke, Señor, oh Dios, por vida Agnes Jacob de mente quitado, oh Dios, como voluntad, como palabra, oh Dios, que mira pivo turmente de su vida. Tato, danke, oh Dios, que hasta Agnes Jacob comprendeu que estaba de pan de cada día. El pan de cada día que estaba presencia turmente, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, que oración elevada, oh Dios, como voluntad continua de su vida. Bendicionata Agnes Jacob de mente quitado, oh Dios, que viene Cristo, llamado danke para turcos. Llamado danke, oh Dios, por voluntad y por palabra, oh Dios, que está vivo en su vida. Danke, tato, oh Dios, Agnes, oh Dios, caminaba por honor y gloria. Y nos de un acuerdo, tato, la ganos Cristo romana. Danke, tato, oh Dios, bebida de Agnes Jacob. Danke, por familia Jacob completo. Danke, oh Dios, tata, voluntad, familia Jacob completo. Danke, por Agnes, su casa, su trabajo. Danke, oh Dios, voluntad de abo completo de dia Yahweh. Danke, por guia de Espíritu Santo de meio de Agnes, Yahweh. Danke, tata, oh Dios, que Yahweh, tu dia, oh Dios, que Agnes, tu vai glória para glória, vai conhecermos mais da cerca. Bendicionata Agnes, Jacob, junto conosco, delante do trono. De mente que tata, oh Dios, para receber voluntad, receber palavra e receber constante cabida, pepo de movida, de subida. Danke, tata, oh Dios, sabedoria, conhecimento de turma inta de subir, oh Dios, tata, que está continuando, tata, que tenga num caminho, oh Dios, camina, manden un poyega, tabo palabra e bo voluntad a continuar en el nombre de Cristo Jesús. Sí que vou ministrar de media Agnes, Señor, oh Dios. Para el momento que me comprende que shelo tabri, oh tata, que Agnes está canando riba piedra, Señor, oh Dios, pues hoy crece forma, con ta su vida completo, oh Dios, de voluntad de Dios, con ta riba piedra. Aleluya, thank you, oh Dios, bendicionado ta, Agnes de mente quitado, oh Dios, ten rosondal camino batalla pelotón espiritual, oh Dios, unos Toronto, de un acuerdo, oh Dios, de junto con vos, es cielo tabriacnes, papena Dios, para Dios, pues que ministrar de movida, papena Dios, para Dios comprender la necesidad, papena Dios, pues somos bocasta cubrir completo que sangre, es sangre preciosa de Mesías, es sangre preciosa de Yeshua, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, vos está bendicionarles. Vos está bendicionado en el día Yahweh.
Señor, oh Dios, sí, Señor. Tata, si que guíanos en el día completo, ave, el día ya ve. Tata, si que nos força, oh Dios, para nos buscar de tu presencia. Para nos buscar de cumplir con voluntad en el día ya ve. Tata, para tabota nos força. Tabota nos forte. Tabota nos valueta, Señor, oh Dios, para nos conseguir de tu presencia en el día. Y, oh Dios, oh Dios, Tata, para conseguir ministrar. Seguimos ministrar, nos pido, Dios, la que nos comprende. La que nos comprende, Señor, oh Dios, que está para turcos. La que nos comprende, Señor, oh Dios, es para el que nos recibe tormenta. Es para la que nos recibe tormenta, que Señor, oh Dios, de comunión íntimo con vos. Y para nos enseñarnos más y más cómo mantener el santo y quedar junto con vos. Para quedar de santidad, Señor, oh Dios. Para quedar de voluntad, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, pues el día llave, un día bendicionado. Un día, Señor, oh Dios, con nos trata de unidad, de un acuerdo. Un día, oh Dios, con hablo by nos delante, que nos completo. Tata, camino, nos no por llegar, Señor, oh Dios, te llega con nos. Camino, nos por comprender, oh Dios, tabalaga nos comprende. Camino, oh Dios, nos no por papia, papia para nos. Pero, Tata, oh Dios, Tata, sigue boguianos. Sigue boguianos, Tata, pues, camino, un voluntad, un camino. Thank you, oh Dios, como la nos saco, nos sacan arriba camino, oh Dios. El camino, oh Dios, de prosperidad. El camino de éxito, Señor, oh Dios. El camino, oh Dios, nada un pozoso de conos. Camino, oh Dios, cada caos, camino, oh Dios, no está den candela. Pero torco, don te conoce, flamna un poquímbano. Camino, no sa, oh Dios, portanos de valente muerto. Pero tada nada un pozoso de conos. Tata, oh Dios, camino, tú venga cada cosa. Hope costa em papel contra nós. Cada língua, cada palavra que vem de nos direção, tata, que vai condenar, acaba. Tata, inimigo, lo tem força de nós. Tata, passou bacia, não tem galado, tem boca de Efésios 6, Deus que nos quer, então, contra carne e sangue, pero contra força não, contra rulas não, contra comandante não, oh Deus, Tata, no mundo espiritual, oh Deus, pero tanque Tata, como nessa bimbiba de nós, que nós tenha força, que nós tenha sabedoria, que nós compreender, oh Deus, maneira wang cabeça, amita batizamos anche água, pero sum despei mi, lo pini batizamos anche Espírito Santo, que é cantela, tanque, oh Deus, que nós recebe Espírito Santo, oh Deus, recebe Espírito Santo e vai passar de candela de nome de Cristo Jesus. É palavra que te verdade. É palavra que te verdade que nos livra. É palavra, oh Deus, que continua de nos pedir, que nos livra. Bendicionata, oh Deus, para nos Israel, corção, a rubi boneiro. Cada trapão diabo que te sosso de Israel, oh Deus, está bendicionando. Cada yunan diabo que pai na Israel, para se bom trabalho, está bendicionando. Cada porta que te será com abre, nunca está abre, não. Maneira para te buca revelação, tur porta que será abrir, nunca mais não será. Bendicionado cada um, oh Deus, que vai trabalhar de bebê. Tato, Deus, que está em glória para glória. Oh, Tato, que recebeu o Espírito Santo, oh Deus, cada um que se trabalhou de bom. Tanto, Tato, que o Espírito Santo que está ministrando em Israel. Aruba Boneiro, com o show completo, oh Deus, que é capitão de exército. Está para o aeroporto. Oh, Tato, para oh Deus, tu reina não que também de São Domingo, de São Domingo, que também de Colômbia, que também de Jamaica, que também de Haiti, que também de Turcamenda, não, oh Deus, caminhando assim malo, Deus, tem em nome de Cristo Jesus, capitão de exército, está para na aeroporto, não, oh Deus, para dirigir na manda, não, back. Tá misericordioso com não panandur dia também tenho dobla não lenga não tenho confessado em nome de Yeshua Mashiach Deus de glória bendicionado tá é costa não tu é costa de Caribe completo de isla não oh Deus tata cada lancha cada bote cada cosco também cada lancha que também com gente não que também com costa que tá desigual em nome de Cristo Jesus oh Deus hacelamang trouble oh Deus per tá misericordioso que tribulante não manda não local back para sombra nel Israel, não está permitindo nada que está desigual de palavra de Deus. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, é poder, é autoridade, oração não assim, oh Deus, de justo não dilante do trono, Senhor, oh Deus, lo continuar, lo testa, lo venho prático, ribatura Israel, oh Deus de glória,
pendisyon cada preso, pendisyon cada preso, yung kosaw ng kuta serana kosaw, del centro de dirección, oh Dios, tata, thank you, oh Dios, como me estaba dando prueba, pananture tenam, thank you, oh Dios, tata, me estaba dando un testimonio vivo panay denam, gloria a Dios, tata, aleluya, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, pa minsyong ng tureso ng gabay kong minsyong, pakumpli ko ba minsyong ng prisong na kosaw, oh Dios, ta glorioso, thank you, oh Dios, makana tok especial, makana preso, thank you, oh Dios, kung nalo nga yung selo, pabaydan mo palabra, busca conocimiento, di mo palabra, di mo santidad, thank you, oh Dios, tur antillano ng kutaserano, Sur America, rond mundo, Señor, oh Dios, kuting castigo grande, dengan nombre de Cristo Jesus, oh Dios de gloria, tato no laga ng sintinanson, kung nanta kaya ng familia abandonanan, pero no sin abandonanan, nos tabing demo presenso, oh Dios glorioso, con poder y autoridad, tese ng tuti ng devo trono, oh Dios, na Brasil, na Chile, na Peru, na Bolivia, antillano ng seray, bo, dengan nombre de Cristo Jesus, oh Dios, laga ng ristibi mo poder, laga ng ristibi, laga ng sintong toque especial, oh Dios, nos oración no lo llega, camina, manden no llega, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, aleluya. Tan quitado Dios por oración así, conjuntamente de una palabra, conjuntamente de un unción, conjuntamente de voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Seguimos ministrar, Señor, oh Dios. Seguimos ministrar, oh Dios, de los pueblos antianos, oh Dios, data, oh Dios, ten cura viva, de vida no desigual. Oh Espíritu Santo, llega de la casa, quebra tu altar, quebra tu costa malo, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tabo voluntad, oh Dios, nos está pinco autoridad de Cristo Jesús. Manevo tabis den buki Romano 16, capítulo, versículo 20. Oh Dios, tato, nos lo trapa arriba, je machite. Pabisa mo palabra tayo kung nos tato kung nos lo ristis tiyan inimigo lui nos taping contra je kung nos tabisa mané susta paras que bi tatraga mo escritura ng binapibo de nos laga nos ninga sabiduría conocimiento laga cada cosa con nos reso Dios nos memoriza nos arma ng pasome palabra bisa Salmo 119 Dios nos los condena nos corazón para nos no peca contra cada cosa que bin riba nos Señor Dios nos timbo palabra que tempo nos mencionero Dios en el mundo celestial y pasa tu forte bom, baixa tu murai na boca, tá para buscar mo destropa, em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, aleluia. Tanto Senhor. Birumanang, bendicionata, ó Deus, oração turmainta. Glória a Deus, nós tem 3 luna. 3 luna nos hace, aleluia. 3 luna, rumanang. Aleluya, gloria a Dios. Ministerio mita bendición a 3 luna, turmeinta. Ministerio mita bendición a internacional turmeinta. Den un acuerdo de oración. Den unidad. Ture humana aquí. Más que de bien bay, más que de bien bay, más llamada bien bay, pa sombra. Entonces nos te llama, Dios ayamanos. Ando nos parado en espíritu de verdad. Amigo profeta Soraya, sorry para nós, tem espírito de verdade, tem comunhão com Deus. Enterdeia, tem a presença de Deus, limpa do puro, antopa, lo qual que sale faz de ministério aqui, está poderoso. Crescimento só tem, o não pode drawback de nada para sombra. E glória está ser ministrada. Por costa dependendo nos meses. Que nós está receber e que nós está se nos casa abrir. A palavra ser mencionada para nos oracionar. Mas o importante é ter oração com você. Se tenha comunhão com Deus, tenha mente que demos casa. Mas nós está de acordo. Deus forma nos Toronto. Para estar em unidade. Para estar pura do limpo. Para conseguir ministrar. Tem vida de cada Tanque tata para unidade. Tanque para ter acordo de oração. Tanque o Deus para si nos reza para nos proimonang. Tanque para cada nombre que nos mencionado em nossa oração. Turta receber bendição para sombra, ta bíblico ta, não ta mentira, bíblico ta para escrever. Tudo lo qual que ta para escrever, nós ta cumpre com ele. Nada de nós mesmos, para sombra, a o que ta hosta tijd, tempo mais para vir com nada de carne. Tem a presença de Deus, que ta estroba. Coração de justo não ta ser contestado. Como se está justo, anto é cabeçante ng Cristo está justo, nós que é líder, é pastor que profeta, sorry para está justo.
Anto, patrocos, kuta ser ministrador de nós, passa tur forte, kutur moraya, kuta strova mi rumanang, di tade presença de Deus. Kuta ku participio qual ku Deus que bendicionate ministerio, mita bendicionar internacional turmeinta, kuta disquase sumes disponível para um grupo de oração, para ter unidade tremendo, e Deus está elevado o cos, Deus está se do cos da nós. Nós está experienciando, Deus está se do cos da nós. Aleluya, tata, tanto Dios. Completamente dia Yahweh. Tanto Dios para cada kutatei. Tanto para cada simia que cai de monteira. Tanto para cada de nós que recebe oração. Tanto Deus cada de nós que vai nos trabalho, Deus que recebe oração. Tanto Deus cada Deus que recebe Espírito Santo que vai dilante da e guia não. Bendicionar Deus te parlo, Deus que ser mantener. Inteira dia em Espírito. Tem unidade, tem oração. Oh Deus te glória, bendicionar nosso yunang. Nos nietos, nos cas completo, e dia completo a ver, temos presença. Dan kita to Deus com manhã, já web também nos turdia nos tem. Fechetor nos tem, oh Deus de glória. Fechetor nos começa ora para nos proimonang, nos rumanang, nos mesta ora para nos nos rumanang, ora para nos rumanang, papel Deus nos situação, repau, cresce uma relação íntima de bocas. Pasomete bindo canal limpo puro. Pastor Elton Jansen, profeta Soraida Jansen, nos aqui, está canal puro. Mistério mita bendição na Cristo de nos cabeça. Amém. Candela me traz aqui. Candela nos traz aqui também, dor de nós. Te dem bocas. Bota atenção. Reflam no pouquinho, mas passou uma tormenta. Tormenta bota yene candela ko yang palo te mantener sende. En popaga. No está mantener sende. No está sorry patapura to limpi. Anto bendiciona. Virumano tur. Gloria a Dios. Un día bendiciona. Tema yang ko Dios que corda share. Parte el link aqui. El link mande potrende. Pasó tu trabalho de Dios. Está cada ende ko bini na Cristo. Por de abot fiesta de enxerlo, então Deus promessa da grande de movida. Aleluia, amém? No lubida de evangelizar el link, amém? Un dia bendicionado, até amanhã com Deus que, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor.